Kapim on Kuma Radio 97.1. Yeah, for my boss, only my father, or a area for my Ghana, any of my thing. Yes, I put on here. My farm, when it's no more than any of area for my Ghana. 97.1 FM is rocking. We are blazing. Yo, me go to the go back to my farm. Who bought my getting off? Kuma Radio. And I pay a bono pound minute a year Dubako, which is 11 minutes after 9. And Yanko Pada Roma, or Ticte, Mammy, the Cheche, and an Abekay and Sa, and I pay me, my mate, when I fadia, yea, what the bear 12, the whole fee pa, say, will be a when who ye, and te Abrabomu, your castle will be a year, and yes, he can come when you were so much. Uwa pomodin utimi ko utimi ba ne nyina nhyira Yakopon de man no ebi eno no ente anapai yen sebre kra ene maame Rose Margaret Rose Tete ebedin komo no aka na brabo mu nsem na ode a kire yen mama anapai ye mawo achi bajo mo seti ayi no mame ompo mu ye de bajo you eda Yakopon ase teacher Koko. Na do na udin akasa udin nyina ne dey. Say Margaret Rose Tete no eno ne me official name. Na me din ne Koko. Wo me kwesi danti Akosua Koko. Akosua Koko. Yeah. Na mom dodo na frame teacher Koko. Koko ne ye me desin bibi akora. Yo, teacher Koko. Yo. And I pay a year. Keka wona ndi ehu hia sabri. Ebiri mu a woni me so no frame ewura magi sabre no na. Yo. Ente enana pay send MSC kono ye ne maame Rose Tete adodo na friend teacher Koko na enei edi sa enkita ho atisei. Ente eye de pa se waba na wabeka yensa. Na ebebisa se ye kase teacher Koko a wadaroma metie bi one hwana ye wo no wo he papa ne hwan o maame ne hwan onyi wo he wadaroma teacher Koko ana bebre no so frem ma Koko mrante ni ade no frem ma Koko wo me wakropon krodua yim na me maame ne wo frem ma me na ama Fatima ni din aka ode akufu na ne papa ye Asante Kremu nti dodo na de Fatima na oton tomatoes ene ade wogu aso me papa de oyo krani ono wo frene Tete Oko Tete yo no na sabro ye adwuma wo customs and excise won kran hey I see crutch ni bapa na me jare de no fi atopai enkran abusun wo mu no ofi atopai I just say aye enkran adesibusia atopai usu atopai James ahodo de usranti bibia na ye wo sa bese area hono yo gamashi hono edin Koko no gamashi so we hono na hono free yo em say dede Koko me obi otoso ebien ono Koko na odi kan no odede ebien ni ye Koko ti ebien san be ka mansa e nkranfo de num na anti mahwe a akanfo to manu
mansa ene anane no enkrafo de na akekan de na epani na akokwa ba na otiba ko ne say ka mansa yo ene oye just oye obi a woto so abien abien eno no yo enti ye wo krodue ma breben wo me kotonima de to se aduasa ba ko afi apema hankron aduanan akono 31st May 1949 yo and it's a Ghana crowd independence no uhunu ye oji wani bi bajo you yo ye de se ye hunu obi a wani chen ye Ghana ye brem Ghana na eni dicta na mo fra brem no yo na motie kropon krom ha bajo you osan brum ehwa na matena yo osan brum yo ewa aboasa yo enti uko suku nya kwanya ko suku esi den na kan ne fa man ko suku na den na de nya kwanya na uko suku yan ha no unsa esan se basra brofo ne bai nti na niema bebre yakwa anim kakra wo niema bebre mu na school ko no me ko school demo practice school yan na sabre no offer say practice school anu ani demonstration primary school no PC school yi be friend the most no mutan dan friend practice school sani adin ne kire no practice school na ansa na ubenya kwan akọ practice school na waben na yo ebisa woro kwei kan no so de na siri bia ni baabi unko baabi anti ufifie no do wakọ yo akọ so hwen yo nti wo ye so hwen na pass ya wo du din baba bebo ho nti anu achi no na awofo na kwakohwe se obedi nwom no wa pass ya na je se association no ro practice school ho na mo breast na mokosua ayi ade ana se mokoye sohwe no na sohwe na tise na edin sohwe no obi saw nsem bi na say logic bi obi wa me kai samba ko bi sam se wo maame ekwa afum na obi ya ni fie na onkuto na wo ho na so osum na den na obeye na o kan say Adam so mekwa na wa ahoro niema ahata ho mekwa yi ubekwa yi niema na won twen ma osu no ntansa na me say bia na osu na ba mpofirum na niema na fo enu nti na sese uyi niema do kugu once asren su na ba enti nenye cautions ano bisa wa we se wadwen mu da ho fa bia betimi asua de etina mo ya hena mo cho so be no obi a onkuto wo ma me kura madam ho bi wo be kona nipa na wo ba be ye wo so hwe no wo tete dem ho bia be nipa ba nan ne ya be friend panel sa be be ba nan no si wo enti wo kwa wudu ya pe ne de kan wo be chia wo enti ye chia wo wi a na fe won afi ase bi se wo fra oden wa bo odin na wa kire ba bi a wote e no wa wofo afi wo wi anu nyina na won afi ase bi se bisa wo nsem to etuma na we ato ama na otenka se na wani so atete na wani atan David na wasinkete so be ko suku you David eti won so wo wi won fa nipa dodo you nipa be aduasen sompe 37 you sabren afibia you actually meaning na me hu say demonstration school na demonstration school no wo ne ma bia wo hwe wo schools no class size one for large class size as a demonstration school no you na say ne edin no kura kire ne say wo re wo ba ye bibi kire enti na maybe sa papa no ma me ma mo yesen na wonya akwanya de ko school ni bi dede you na me papa no na owo mankranfo me papa no ne yere no na me ya no dos you enti mari nyina ye du miensa 13 you wow you nkranfo ma wom o wa igbe fo ma wom de da igbe enti obi ya wudi enti ye no ye no friend de da akropon e na ye wo igbe fo no ye de da igbe e na ye wo won efi osu ne osu dede so enti obi ya wodi na why say nana akufu koto bridge na so wo apem ye wo kopi abeni enti na mo yese o maame fan na mo yese me maame den yan kranfo ma ne ye baasa
Ye dede koko and I want to come on some your mammy and son. Eh, yadanase abeme. Enti uko school no na afi be na area school mu no. Imeko school 1957. Ghana independence na. Yo. Uko no before match and after match. Yes, abre no. Ye kwe ansa na Ghana renya independence. Nti old school ana mukita flag ne franca ne ade. Ma jura ko to be before. 1955. And I go school no. Enti uko school no. Sabro ba ko no wedding frisi asia kweson. Yo. Enti pamucho mu fenche ma na afo. There be any man dos why they ache dodo. Enti as a Ghana independence na o school. Oh you. Uko match ni bi. Mpacho you say ebedu so ne yakwa Queen Elizabeth Bren. Ye ko gina Panchen Waraba, no one my flag. Near cry. Near British flag and as a Ghana flag. A British flag. Ansana Ghana, then a buy. Beba. No more judge na for him Kroma. As a Waraba, and answer so opening bar, you could gina Laura Panchen. A banim. There be, yes, sir. Laura Kwano who says school sinibu until you be a Yejina Kwano. Practice for no practice school for Yejina. Abanganim any PTC junction hono and so me wo anim hono so judge na you oba no be him ne franka ne mama to fini ando ne mama ne ma wo ma yen cap ne wo Queen Elizabeth cap you wo ma yen Queen Elizabeth cap I see Sabre Safe na wo do afiri na to ha ha e your command 97.1 nei okuma kasa dwumadie no nakopon child ye maame Margaret Rose Tete ena ne yensa aka no aye ne dinkita retired educationist maame abomodin ewo ngomesua mu ewo potem ene okana brabo mu nsem na yesuade e de amame no mienu ne anu senye so tena mu na 2 yefri 1 ne yakotu entinei okuma kasa dwumadie ne midin di Kofianso ba fo maame Rose Tete teacher kokko adodo na enim no mama kokko ene ne yensa kana obo enti uwie school practice school uwie ne breben mi wie practice school 1960 1960 mfrisia sia nti wo class 1 class 2 class 3 akosi class 6 nti uwie a na fe yer ko demonstration medal na middle school so ye wo Salem ye wo demonstration ye wo girls school no so ko ye so hwe asa wasa random ti uwie no ye so hwe no we demonstration o to us demonstration wa wasa say no so ye so hwe ansa na wa demonstration enti no ko say me passe na unya kwanya enti afebe na demonstration middle school enti me call 1961 no edikosi 64 na ye wie no me wie form 4 ansa na me call secondary school uko secondary school no way me call for Penning secondary school o pass yeah moto ka moto no join na som kukran to me na o house way me I'm a house 3 69 nkura na me girls prefect ewo overbani mama sema that is suban ne ye etini so bon homa ahobrase ne wo ho enti wo hwo no nyemete sa mo ya de na uwie secondary school no wo ye course ben wo secondary school ne general sabre na me ya science na enye papa no wo me yenko enti arts class now yeah enti me ye literature me history me Bible knowledge me Ghanaian language and a French BK at the time Bible knowledge yeah me French as a languages you na say bo mask ho mask dey do baby no na me ye ara na problem be by yen time no what you say a option until we are open mass choose network so now you frame you went here no kura na me mass master at the time no Mr. Sintim ofi Asiakwa says obechiro obe also for Sintim until na be about class of Mr. Will you do mass I say no person force ya say na okrokro na ka ye so na literature no ho many je ho and a history aspect oh yeah enti o classmate for wo you pass obeka bi for Penning yo wo for ba ku say Dr. Ampofo Cranting Bring away. Doctor Okotena South Africa che. Okay. Na say waba
Okay. Ti on a group bi adwuma won kran. Okay. And obaako friend Nana Ameyaw. Ne din a ye school our friend no ne friend no Peprenuama. Ono abomusu oyo hene wa abomusu. Okay. Aye achema abomusu. Enyinamu ho no. Yo. Na ahanso abranti bi wo friend akufu biri kran. Ono mze nkrofo bebre ni wondo awukrum ya hotel Salem as echi ho no. Yo. Na a rabbi called the Mercy Ba. I know so Mrs. Mercy. Mercy you. Mercy Usi answer. Omina ye snit or no koyedma was snit. This is a what 19 or past 69 platforms. Na o call practice no bisa say o call practice no o mate for no anum free ase wie ne bi ne hwan. Oh, I had it what friend ran back to Caroline Boatin. Ye boy asisi ye boy yo. And na Merima no obako de Cranting Eugene. Ono ne papa ne Mr. EO Cranting a o churu bu. O churu ngoma no. Kwesi Cranting. Ono kwesi no so afasa adwuma ne. Obako ura Kofi Pare. Ono de Kofi anko practice ko method so no demonstration ini middle na mushia ye boy Caroline Boatin no no de owukrum emprempren a entuom ye primary na practice school for yeah we are ye class 1 no obako Mrs. Mercy Bempo Ado obeye MP MC we ekropon yo one bo homoden so wakai o classmate funa na teacher for so class 1 yen teacher o kire yen ade no friend teacher Newman obeye Victor Newman na we fi me ne papa yeah Mr. Victor Newman ne papa teacher Newman yo ena teacher sechere ono wonyina we teacher sechere no ba ko the teacher Kensa ne o kire ma do class 2 no ono na teacher sechere ono na ye ba class 3 no buy o sambe fire na class 4 ye teacher Kensa na class 5 class 6 no for master Bempo Timothy Ado Bempo no ne headmaster na wonyina ya ati oko na o ka bibi esi wo practice school primary na say practice school ye wo primary school no na Mr. Krofi CA Krofi na owura motrum no ho motrum baby a Krofi Crystal a enti say ono so na ahohota aba ne nchen enti say ahoho ne ade ne basa o fi ama no ne ade ne ba otimi ba yi oba no abefa mo friend bi wo practice school won abefa ye ne yeko na ye no akwa akoye ye no akusua ade ebi wo ho a ebi anaye kasa ebi wo ha na ye games bi anu obi se bisa ye questions ne nsem bi ne ade na mo ne ji school ho pa no ne ji oko bebre Mr. Krofi na ta ko bi oh you what and I feel na do ba ko ya ta ye ho so say afi bia yeah so hwa so what my prizes for outstanding work no nya bi oh but wow ande kokko yemra ni say abra wo wie ofurupani no era na ko pie adwuma be na ofri ase ye me wie ofurupani no me call me sister bi nchen kakra na results in my your friend are waiting results and you know me sister me wo hono na me mame and now the make us ne ba kwa kasa wo buy so bra essay results in the buy see won ekohu principal da ko o PTC wo se me mo afam wo PTC training college di besin enti me ko PTC aso na me ni assembly aka enti ma me ba PTC na PTC me ba so manu me ho afi be mu ni me ba PTC 1971 na 69 na me we 71 na master be na master da ko principal da ko o kroponi da bi ofi begro yo enti bra o fa de tie mu bi e no denisi ye e do ko ye ade kire yo me we PTC no me station o de me ko ye chebi
na yɛkɔfi school na afei na Presby foresi school wɔre fi wɔn school na ase nti Presby school no ɛhɔ yɛn na yɛkɔfi ase na wɔfrɛ ne new school wɔkyɛ bi nti ɛhɔ na yɛfi me fi school ase me kɔkyerɛ ade na ɛhɔ no medi mfeɛ biesa yɛn a na biesa mu ɛna ɛte sɛ Benkum secondary school wɔpɛ house mistress and our petit akyerɛkyerɛ for enunti me ba ye social me ba interview na wo fam ma me ba Benkum secondary school 1974 latte Benkum secondary school ye ni sei nkomobo no ye de na ye de obi ba komonim bi na ene no so abekasa wadarma anapai otie ka ye mawache oh yeah ja yo mo udi ansa na ye se mama beka ni pa wo kase aya kabibia abe so be kai wa mudi mra ne bia na adin bia bo we se teacher kokko be kai wa otie o okay hello wa ne bako akosia Felicia Felicia yebe bo akakra ye friend no Anakal Mini okuma we ira friend me ko anti Anakal no pa ye bo achi yeja okay arapai unia na ne ye na betina ha ye tutu na no na bra boy ye hweso de ene mabu no besua no na wa brom ho ase na watimi abobra komanim na dama bia omo so yatim de o ma tina nsani ani sei na ya komo nsempa ene unua yi ede na awoka ede fa unua yi ho ko oh many agi am say pa many agi na teni ni edi se meka em say ni ete de bre ni no wo say ka de bre no so na e wo ne awaje ete de kan ye da ma sense am pay e ma free na ye bi sa na ye ni ama ke ne na se kana se oyo bia em say so ni bia so di teacher kokko ye na ye ni wo fie de friend ko ye momo ebi se de mama kokko na ade ba akwa e wo no bia aye ye ni de se wa so na fa na all my friends be or better friends throughout the day say on your show there and you him in kwanya after him or better Bible reading kakra if you go say or better story book na ade ba kwa ye ni de mi say only pronounce it na o ye me sky after na wo pe many mo kra o father so wa ba no de ka na wo ka wo any time it's not a word now pronouncing. Any time they say pronouncing, you call them say. You and you not saying the spelling I can hear now. There's some spelling the same. If you know, I am not yet for 50 degree one of it. It's fair. Now, the idea to be a baby, I know what to do. There was a bit much to him now because of them. Other things are not what the crown now. The baby young is first. Everything. If you should be Obia, Nina, because of Mama and I now Obia, so not matter to me, decline to Amsterdam, but Fra, into him area yesterday, Obia, your president, because one pastor or the very free, or this I won't see one pastor, name see one coach school, and you have no papa, good day, or so be a good. And you won't cry, and then you be only from our best friend, who parents need be, or the back, or the throw, or the parents without the castor, is great with a show uniform, I would be called boots. Get the brave of happening. To see the car, their child education, you are doing now, or the demon. If you a man of friend, the brain days of the school, or you reason. Na oyi tebika mama ni na ye me education wise ni na fa na mani ti ma mo fe degree it say o ti ko e kra dia so kra because mo fe degree e be bi e nan ase a
okohu wo nko so a sana wati meni yemo no afa won aba no de won aba ko si no ai say nti ye mi ane de tie ye be kana sama onse ye ni na ye ntimi nko coming to say odo ni ofuma and your common name spare on the mofrakata ntefu na kasa kra yen it's me family see ye fa ya na ye me agi e trying at boy na agene and ye see Ante Carl anapai wa kasam na aboni nyina tofa na weye wunu ne su ene ne ban ene ne bobre ne ne ye waka gina wa wana mu na ka bibi aka odon senu nhira sem bi kire no be yesem minute ba ko ne enko ko utie me de miti o minia no ko wrong ye ne dia ja no ko papa sama da bia da o kamo na wa ko one try me do wa gidi na kan ka try into wo ko kan chere mo se ba man an ke ba man ka ye de wo in rabbit na ye ni ye de no ama ye wa ye hu mo kakra no ama ye sem kan ye kakra na ko en se kakra me kan se na wo sa odo no se mano en na wo ye de die en na wo ka de die de ko so papa na nto ma ye yes rather so ko so mo wo ban o so na mo tum le bi fi and you feed them. I'm not going to see any extra them out. Rather can be doing. Yes, let's obey a sofa. I'm will be Biara, and the one I will see you so. Yes, let's be a sofa. Be a Martin penny in Nara. Rather can be doing, sister. Yamisra, or Yamisra with you, right? Okuma FM. Moso Yadama Papa, Yadama Yama. Master, yes, sister. Yes, you better, and a bed door. Yamisra Muna, so no Cosmo Ban. I do not pass. I'm a glass face and a brush so, and I'm Otinia, Namo friends to the dear, Nene Diara, and Yami Pepe Council. Yadama Papa, Yamisra. Anabai Ante Carl, you better dance in this and power. Kind of say, Ante Anakal, ye mame, Sikoko, Nunavia, Yanka Chiri, Mokashiro. Yo wakani na waka usu no ban mo fra brem efie so si yo nema echese oye ntwaso de kese de man enti abra uwie ye do ko kibi no ye hu ya no abepie benkum to abepie benkum no na o kire de benkum ya na me kire literature na BK or lower classes na fe me kire twi so sa branches SS form ni form 5 any ade na wo ho o system no na wo ho na bibinti na man courses form senior o ma me be sha aha no tonight say o kire form 1 to form 5 David lower classes form 1 to 3 1 and 2 na mostly in class form 2 and 2 and 3 and the oberom your house mistress na me house mistress house be for the house girls house you was a be buy no na ewra o ho no noko na nea na owo ho nso no na ono de Selina Jampo no ye me fancy track meet or your madam for na ono organize na me wo for penny na no ba kon so wo Agnes agiwo abusco great abusco yo ye me ba say na enya some 100 meters na no tumika our practice and answer for penny fi practice demonstration medal akosi for penny nyina akosi training college nyina na athlete oh yo sir na utu there way me call 100 meters and we fast 400 kura so me call 800 kura me call your record wow and I don't describe that you call stadium and han free be a free num Jones atuko fie Salem num nyina say ye no nyina compete wo osu Jones atuko fie ano ye coach osu Salem so no ko osu Salem to ne nya de aboni hopen oh say ye nyina ye sports if an ye share wo sports stadium you sports festival national day games or ne ade was satire na ugina mu bi na aha na mo americano he americano ne ma yetu american tu ne say ye ndang na chi je say ye didi wie
na yenye hwe na mofre wo Potem ho no. Osan brom. Yeshia na krom nkrofo piti yeshia na etumirika na America no yetu adanga wo ho ni nyina yetimi tumirika fa ho nyina fi yen honom menim se munim baabi a mefi no tell us you finish no ye fa ho be fa woni nanom dan na chi ho nyina fa papa da ko so for di mo ho ye twa ho no nyina akọ no wa chese no wakọ competition pa na ma yetimi etimi call long distance no na mo park bed na mo communicate no so wo ye ho no ye ni park na me kesi ye dan na mo school no PTC enti big field ni ade nyina ya akọ ya fa ho nyina mo bres na Adami Park na ho ho na yoko Adami Park no ho ye national ye start film from practice school ye park wo school ho na yoko na 800 meter over ni ade de no ye PTC big field ho ye Adami Park no na se ko ha che wo hu Adami Park no biribi a mekofa ho mani enye ho kora sa ache ache kakra ene na say dem say agensam kra o mekofa Adami mu fa ho no na anye anije bia nti se minim ne ekoso ho no ebisa na ye do ti bi kodo school for ye do ebia ye didi wi a afro first year a first fo ni nyina ye ko park ye ti mi kodo park ne hu ne ade nyina na yesan ye yemfu ye wo garden wo PTC ye wo yemfu nti niema na process there wo garden na afu num na wo di field college no so dama bia be maka opon mama card wa fa ho na wakohwe se ne card be fa nim se yi ka kwan fa nim kama na watu ani na wahwe ne park na ye na die agensem agensem wi e be mo akwakohwe se ne asia ye yare ho but e be hu na kwan na abra na wo demonstration of the saying benkum na ogbo ho be infisha be ahe me ko 1974 yo enti ya ne ba o new site o sabre ne wo old site ne wo krom ne wo krom JRS edu no fo uduma lata Methodist school ho no be say park bi wo abanka kraka bi wo no yo first me ho na mete house mistress chiri no de me ba JRS edu down net where o say papa ni fi no friend papa ku fi atuo enti ni fi na me betena na ye wo two places ye ba ko ye uphill sana ya toto ye ni uphill and down coast enti me wo mfinimfini o me de ho yo ho na house mistress me wo ye wo old site no na ewura o ka me ho no nya mental problem ti na me kuto na juma na be ni obi yo na mo merima na e ka me ho no house masters na wo boya me papa o ka mo din Mr. Tego oko ni echi obe head in Nifa secondary school na Mr. Bijaben ofikofodua ono nso no senior house master ono nso why onyamede ono ben fie bie ni yanko la yusumra ba beto aso afri baby a odi asie bacha otemeka yemawache mesra obomodia low radio no kakra na sa twofri radio no kakra why na fi yento aso hello me bacha otemeka bacha me tonga party me sir yemawache hello me bacha yemawache anopai bacha me tonga afede otemeka hello otemeka hello mesro jina ye bomodia jina ye na hade yete wonka pa majo afa otemeka Monsa friend bio ye do bi fufuro to ahoma ne so na aya ten waso din na we se obehuru ni pa ko a ai se onyingo ai due nyi ane problem sa na tie ye go enti benkum no mobile new site no hona call retirement and ofri ko he me fi wo me be education Ghana Education Service wa ha na mbe retire district education office you kwa pem no this is that enti brebe na ofri benkum ba ho no me fi benkum me ba office 1994
Enti den na ma ba office. Me call eyi kakra o. Me call Osu Presby kakra. O free ayi benkum no. Yo. Do ko Osu Presby. Me call Osu Presby kakra. Ma yenyina Osu ha. Ni enko ahoma so. Me ba cha fe de wati enka. Mpacho metemonka. Oh, memo udiansa. Memo udiansa. Ote menka memo udiansa. Mpacho metemonka. Eka bibi kire mama bodin bia na afiri bia ni diwe so be kai wa. Mpacho fo ba kusia. Wa bodin bo na hunu wo ya ma na hunu. E be se mama kasa crack na dwe so be hunu wa. Oh, okay. Watch. Edi kasa hotel kabibi na on so be hunu wa. Okay. Mama yeni tebia wakase na oyena. Utini fana ntuso ene bia. Mama otu obi a ofani school sem India go kra. Mama obi a de ko school for. O she se bia be toyi. So futufa ya be. Yes, who said I made describe mama fa okay na dia. Mama ye na papa. You ni semu. Go tell be ni o be hu ni bia ye ba. O chi mo fra be no ho chi ni tin na be no. O do na ni ba. Kaka bi ma ka fo. Jinasu bio mama hu ni ba ko kasa yi. Ekosia. Ekosia Felicia. Ko. What's the call? Ekosia Felicia. Ko ya me na kasa. Yo na ba ko pa ke se mi ndi ni hu egoro kra. Agosia adapai ona teacher koko I try short say call and them make a call ni ba You fra call kra. Okoro mu nyina. Adapai mami abrabo a wobo oyenhwe so pa ama mabu no entinei ye celebrate no ye kana sem na ya hoahoa no san say wahwe ne ho yie wabobra waboa oman no kwapeman ene Ghana man mami modi an wabo no ne o se fata se ye bona baso entinei o ma mete ha na waka ne unim fa no yi a firi wakoma mu na eka nhina sem ne adokodoko sem bi ekire ne se ne o tenka fa wo ne ho. Ana feri ana ka share na nyina na se radi shira ne bebre radi mana ho din se si ade kwasen na ye hwehwe radi mana tna finche radi mana tna finche no bra no me hwe ne na no nyina radi me ni dentia se na funu ma radi ntutu na na mo si ye be yo yare ni ade di chichim ona radi aka sin shira no on shira no se na wa shira ni o man shira no ko so anye kese e wo no so ahode ne de ho hia me pa ona radian kasa manu tmase ensaman ya mi sure ni bebre na bese ni ka kese me do no ona kasa so ni se me do na me do ya mi sure ni bebre Agasi adofai waka ensempa e de akire maame mama so ka sen dan aka oka Akos. ko Felicia. ko bijina so Me hu ni amaka. Se urade kan ho no mo adwuma nkoso. Amen. Nidi bu awo mo biara no koso saa ne ahobrase ebise ahobrase de edudu ba biara wo beko oho ase na ubu nipa ba biara ni wa wuri ntimi nyina enti koso na ye ne awo ye nyina urade kan ho. Amen no kan so that is Felicia obu abisa ena no pay na din komo mama obu abisa yo ena ne mama ne ba ma na ba ko ena din kita ho enti mama emekura abusia gume san se obana kan nyina na yehwe ebra wo benkum no o ma wo so wa wadwuma se obo ene Osu Presby Osu Presby benkum no break kakra ba mu me ko school kakra o jai ko school o ko no we me ko School of Languages. Oh, School of Languages. Kusuya kasa ne mu. Ti me ba no. Na me station me ba Osu. Na numpo na me ba benkum na me nua panyin so rutu kwan. Ona ni kunu rutu kwan na ne ma. E wo school wo hon.
na ne kunu no say sayara wo retu kwan nti na say me sacrifice Center for Scientific and Industrial Research yo yesua de say me bomo me so me ye bibi man nti me so me yes on wonko na me ba betena ho na mahwemo fra na ma ho nti me ba ho mfia bi ekohwe nkwada nti wo bai no na me fi ho afi me fi ho no mu no minya kwanko Celarion kakra oda do ko Celarion no enupo de na make us bi wo ho no Freetown baby ayekwa no wo fro se Kalam about 14 miles from Kwendu Liberia ho na anokwa ehode me kodui no mantimant na fi say wode me ko secondary school bi na senia eho ne ye ne ade ne te na eho nhia na te say oh chere say Kalam no ayese ekuratu a chere say bridge kura ne ade wode abe dua na ye bridge ne ade no na wo say enubue no ntina fe na Catholic relief for afi no won na won aba ho no nti won na chere say wo person wo bue school eno na eme wo fire no na wo hwe conditions na nipa no so ntiase ya adisuan na se me kominchi ebio okom yandi okom ne yen ebisa na bribia wo ma obia package wo be ma omo ne ne na ho so de wo ma no mokop ba ko a ene wakum no kora ebisa okom de won ti wona muram na mango green wo we yo nti ene bi kora atew no wode nua dua no wodi nti okom de won ti wo be kwa classroom no wo be kwa na bia onipa ba ko pe no te wo omkope bi adi yo no ba waka chiro say how can an empty bag stand on its own efe du bribia wo so wo bush na efe no wo kwa join society ebi ko poro society any other society Merriman teenagers ne wo me anu so ko Evil Forest wo so wo ye FGM fume genital mutilation wo ko ye no sebi otwa ema twatia ne ade no yo bebre me ayon bebre wu Merriman so wo beba no afuna wo fe won aye won mark won aye mark no abota ho sa na chese won aye they are of age into one puberty I know or shower into the puberty yo da fe dua na jofa say a wo be new moon no wo celebrate new moon to wo be bo achi na achi nkroma na dwoni nyina timina wona ebi wo ha wo so wo ye egugun festival and also wish ya be wo bad omen bi ne niam bebre tina me hwese ne ho na ntetie na onya ha ne ho na babra babra kra na fe wo so swin na wo ma work kra opese wo de tunanim no okope tina me I know me di I abosoma numpe na me samba me oboy beko kuntu ehia ni ntia ne ko yo enti abra bae no o san ko hin me bag agin yes ara me Ghana Education Service no do ko hin yo enti me ko hu director no director na me ba bi nkum ara enti official Leon kakra no na o san yes travel and see enti o travel na ko see enti ma me call you so na me nin komo sese emra ahwe so be hu eni a mama no pa ye mo wachi ya eja ampo mo today ya me adugo ye edanyako sisi karo ya yes it's banka sakura wanka sakura na unue hu wa wonderful teacher karo ye boa yeah Ruth also no ente ya Rosi ne waba homa so na antikaro anopa ye frewa enye boni bi eye wa wunua ko na mate fre ma ko teacher ko anti mage ene ye saka ne ha ye celebrate no nyuma waye bre sebu no ye don so beba na so ya be celebrate kama ene de wunua na tie ko anim dia na unua yi ubra ne bo fekuo na mufa yonkofa adwuma mu ni ade ka bi fa nua hu na amanfo ntie nipa ka dodo na nso nso meka kakra koko no mene na ku school ye start class 1 ye ya fekuru suma
49 fuma nti ya call class so na teacher Newman chere yen ade ni nyina wa keke ni nyina na yedu class 6 so me call girls school ekropon girls school no call demonstration actually me call ọkọ foruprenyin na me call ebu school yewi no ọkọ training college we ekropon na me so me call akukere training college na kokọ yobi a ni oye kura ye me nwa ompe bibi ese oyi no hu ye dibi ni ade kokọ ntisa oye ne mi amese so ye nso openi bibi a yakọ school no onimade papa se kokọ dikan a na butese otoso afante be report to nkire wo do de esi o se beto so second adam to so third na ye nyesi obuyo di kan obu ofere obeke so no di kan ani on pesa de kora nti ye gina na me bi emu ye di no fa udu ye ka men kura ka me na me made na on pesa udu wo hu se wonu made na ye na na mo no tara di mu gwa so se ne okai me na ama Fatima banen na me na ya amu ya ko ya so banen ye pon square ya kugwa so ye kudidi ya gura ni siwa ya sanya ko Yesu nti dan ya nye nipa bi a ye pento kwa na ye ko kokodi obuye nipa ai aka mofra onu school ko akadi nyina otubi ko akuyapu nkuru no so fe bi veteran nkenwa bro ko eburichiri kura branch bi no pass wo nkra on the screen koko jaw de ne interview orko ko hwe school man na abranche de yafi mentia nti koko de oyo oboyafo yankasa yenyina ye tefefe we kropo nkuruma eburichiri na betete wo yemu kakra na nso obayi ne babia atwe na akọ nkran na nso ọba yehu nti bi mu se kokọ de asemboni bi ene no so obeke se kokọ akọye se bi na obeke se ọkọ ekure ọkọ okora se akọfa abofra bi de daba de nche ọkọ abofra no kwa da so wo de nche bisi na aye ne ba nti kokọ de wai bibiri kakra betubi aka fa no and na ayi akọso ya wa ma akọso ya kokọ din o yes missy why you be now the offer the crab nim say you work is bra akora obeba now so wa ba kasa should be yam yen afi nanti ya ye wo we you benya 73 years nti enya asem ketewa yenyi na so ya me no hwe yenso me da masi bibiri Teacher Caro waka sama we say kura gu na yebisa se woni teacher unia inam amokwa mo ba nyina yi no de na obetime afri upem ne oye ne ye ne su ne ban na waka na wanka se afri upem ka enhira nsem bi ene akrokro sem bi kire wonu yi na yefa ya agozo ya na yentra se ne yete da wa sere wa akwani abedi wo fi kire oba behwehwe be obehwehwe obefoforo wo mmoya ne ade nyina agozo ya nyame nsira o ma ye nkwatenten yemfantira fide biarada mishira ukose nyame kaye wo amen medasi ensempa teacher Caro anapai Okuman radio ye ne atiefo nyina anapai e de aseda kese na ema wo se waje enso no abeka nchina se beti se wa ma uni ati ha nyina na ne ase nisuo we yanka chifa opepa ti anapai anapai aseda nko ya yes ye damasi yo brace mo no obeba na so abetina me so kwa ke ye wie da bia be ka de e do so be anapai teacher Caro ye boa na ye tene kan yonko brebo yonko nua
ɛne ne wabɛka ne nua asɛm ama ne nua te ha nyinaa na ntina tete ne suo kyerɛ sɛ ɔsɛ meɛmfa ɔdɔ ne biako yɛ ne ntena sɛneɛ tia na no ada ɔse nkɔdɛ nso abɛfa akɔnkran ana ne agyina wo na yɛkora yɛnamfonom no ɔbaako fi akufo arade sɛ ne papa fi ne ha yi ne ɛto ayɛ so yi na ɔbaako nso ɔno nansia no wu yi nti yɛbɔ sukuu a yɛnyina akɔ ne yɛkɔdidi wɔ gua so na egua no wɔ fa he abiri gua so abiri yo saa de gua na sɛi mameto nti ɛhɔ na nti yɛkɔdidi wi a ne yɛnyina yɛkɔ sukuu yɛne yɛkɔdi asara ɔdi asara yɛrɛ a yɛkɔhwɛ bi yo enti ɛberɛ a wokan deɛ ne kyerɛ sɛ wɔfiri mu hɔ naa no na ɔde wo ba director san do ba benkum bi. Me ba benkum secondary school. Sa do ba say teacher ni. Oh me ba benkum secondary school ho kakra ansa na me ba education office. Na eno no call interview ana say wo hwan e be fa wo. Say ho no say me break service ye wo bribi say wo break service anti me ba no me reapply me apply say bribi ma me break nti yes I find shame. In the bra ba benkum ne atoso mienu no. Then I copy education office. Ɛhɔ no me wo ho kakra na mo say girls education no. Ɛno na ma be ba office ya no. O apply na ma break classroom. No ma break classroom no. Ma break classroom no. Say me fi PTC no. Me call new school no. The primary school de man chire nti na ɛhɔ no see middle school. Nti ɛhɔ kakra na fi me samba second cycle. Honum no be chira de kakra no afi do na ma brefe me hwe ne yai no ne sania na ne ma rekwa afa na sabren ne be your house kakra enti me ba office kakra enti ba office no omdo de na omde share won sa office me ba office first no me be execute work na me execute supervisor enti na me 24 schools na o hwe so ehene na me wo my friend ne be pa me chochro circuit you know me be a Ekropon circuit back Ekropon circuit no school say we Ekropon krom anyina President Methodist every school be a we Ekropon no second school nyina aka ho Ekropon circuit no she wase e na manfe no ekosi menwase kosi aboagena ekosi nana bani num ne ayi nyina ho nyina ye nkurase you na na alcohol ebi wo ho a na ye me obi eko nti no odi moto na o ti akire ne ati achi ti ekodu ti say ye eko na bani na meka na e wo kufodua oboatumpa oya oboatabiri ne achi nti e ho ne ye kwa ye kosi baby wo de bonya wo kufodua na ya nantew ye nam wura pa wuram obi kura kyerem so kwa na oso niema ano meni ama me de kwache o de kwache niema a wa limu yo mofra bia obako bi o ha na onimpa bo ni ata nti afi du bibi kura na ye ma won school atade school bag pencil just so mun kura mo ko school no so yeah and after enrollment drive no eno ne ye de ma mofra no ma yo ano no woko timu kwa na mo koye den obebisa say eno no eye uza sabre no so na interventions bebre aba schools no ye wo schools ni bi wo say bi equips ILP schools eno say school ye wa at school one am say we equips school ni bi na fe ye wo DFID schools in ye wo e bi ye whole schools you say IS interventions are who NGOs ne de by international from what na ebuama school kono na girls education ne by no girls education ne by no na one NGO or ne girls education and one SAGE strategies for advancing girls education SAGE 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 strategies for advancing girls education. Yo. Okay. And ye wo na USAID so me no ye adwuma. Anti USAID also the training. What your training courses, orientation ya de capacity building. Yo. Anti I know say bia
friend SMC concept any PTA concept and everybody nyina ye be ye workshop my school say work apem no of ha nyina enu po ye national inti obi a ye workshop man in Crawford na late ka ho yo late na free ko late school nyina hyemase enti se me fi ahena ase ho a ebi anu manante wa ko Kubase ebi wa me fi ase wo Kubase a na ma ba ahena ase and I said, Bekum crab a share was it? Secondary school, so no one will be power in charge of second cycle schools. Yeah, you were basic. I see. But girls' education, and not I said, Okohana and Kodana Mayo, and then I catch the home. A bit sensitization, you're from, but your tire workshops, and my own. Into girls' education, say. Yeah, be a workshop na ebo a mekwa with role models. Ebi wa na ma fa role model bi. Obi say hwan? Role models ebi a mefa anti bi wo PTC wo fra Mrs. Enti. Ono ho sese. Mrs. Enti yetimi ne no ko. Na ebi a abaiwa bi owo ehonom owo community. Me na yenye ni say yen call line so na yenye call ba akomra na if you are you be do Mrs. Enti ho. You be fun free ho. But you ultimate kind of pay yamoachi. But penalty and kind yamoachi. Apa ni bacha and kind yamoachi. You be try say yensa ebe kan yensa kana. Enti eno pay se utie ya ye mame Miss Margaret Rose Tete ena yensa akano a enidin komo teacher akoko do na frɛ Marco ona na pay yensa kana eno no edikita we retired educationist utie nkomo na ekona eye enwoma mu de potama untimi nyine emfiri mu enti eno na no pay yegusu ene ne bon komo na ye hwɛ sɛ niema wo ye no mabu no a eye chirima no betua bi na omso atimi de abo omobra sanse empani se mrantie ene maba to sa ekopiem de wadiem ne kwakra diem enti no mba ye no ene ye hwe ne asua na enso atimi nyese otena mu na tu eye baako efiri baako na ekomienu janapai se udu afidi na to a eye obra kwantuo dwumadi ahyehye a ewo okuma kasa dwumadi nim eye morning show nimu fa bi ne yi a ye maame ne papa ne ofanom ye mpanifo no mabobra a se fata se ye hwaho mo no ne do betena ne hwaho mo ne esu bibi e de afiri o mabrabo emu sabre hwemre na abono ndo apamrit eye nsia enche na ye de niam egu akwa mu ne asoriso anesa o text message o WhatsApp obetimi afa 0551 667755 0551 667755 na wososo yetimi akenkan ede amount kama mama ekire se girl child education enso ebae nti eno na odi no ho hyemu se obehwe se mayoa esuku ko no ebekọ anim ebekọ nkan pa ede ama wo mu ebekọ nkan ede ama wo mu eno ne ye ka eho asemi anabai ye hey Mr. Aye papa yi was a good morning, Chairman. Please, how are you? We are very well. We are very, very well. I know, and hey, you say yensaka, yensaka no. You go so say yensa. Ebekabara sana no. Ye hwe nsema adofo ede abejan wa ha na yenka ba kumenu bi na yemfa hoahoa ye maame anopai nkrofo hwe wa ha Yenya Abed Brandy or say super clear visuals. Great job, Okuma Radio 97.1. Abed, thank you very much. We're a team member. And Anana just search or say at school. Neniaje. Nana Kofi Kore Aje must say great woman worth celebrating and will forever hold you at heart. You made me who I am today. I'm so thankful for all you have done. You are an epitome of a great mother. Thanks. I love you, Mom. Kofi Kore mami and anopai or say or no so no mami nya wa ye bia ne mami anopai or the asaka sie ma na mami odono or na akoma so mama fache otrim Kofi so nya sika or betoka ne dan ka sibi amo atena mu no agege so kama wafa ma wa mo asomo anopai wi anwumre no so do wankasa obekọ ono obekọ Ivlisco
wako to tontuma wako yes na no me akufu ahini ntuma no wako ye ko ntuma friend ntuma no ko no de aba de be friday da anapay yaw a compare cause watch you live from price to call keep the good work yaw empom to say mini apreko per no anapay me da se utie yen Maswell Ofe Maswell say KB good morning I'm Ofe Maswell please wish my son Daniel Kusida dadum happy and they we be here ya show but no se ne ba nana ya Kusida dadum and na wodi ne birthday no papa Ofe Maswell say ochia umpom today Ofe Maswell say God bless you mom oso yakopon shiraw na onya okese adi that was a great woman she is ono say adi Daniel AK oso no no pay oye enna mua papa Nathaniel K NT or your sofo Nat or your sofo Grace congregation wo akropon ha or say God bless you for being such a role model for the young ladies. Great job Mr. Banfo. God bless Okuman. Sofo anapay yada se ne wo so crash aboso ba ne moja epaye anapay yada se enti yeguso aye frɛ nkrofo na mum no o pese wo fra wo so betimi afrɛ na wo de wonsɛm aba abɛka ne aye kan bransa na no yen kɔ ahoma ne so yo oye ene o pese wo fra 0551 667755 0551 667755 na o pese wo so ka bibi e de mama akwanya e wo ho e de maw enche ye besoro but mama bra na mu ko enkura na se no na maba wanum ka ensem kire mu ehye mu nkran ase na bo be ko school anya bia efa so be free so bai ebi ne say ni di kan no say ye be kwa ye the role models no ko na ye hia ye ko community no ni di kan ye be ko community ni ye ko hu ahemfo na wo kuru mu na so odi kuru ko wo ho no ne ya kire ne da ko a ye beba nti da ye roko a ye be kwa me ne role models no ni yako na yakwa kushia maayewa no na yeshia won na fe yabisa won dwumakwan a wo pese obedi daache ne enu adi nkomo na fe won afiase won amene won nam role models obi afiase no won akasa na ye de abrabo fato ho ti bo wa yetimi kyerɛkyerɛ won nwoma horo ye ni anyum no mama we de kebi yabo ano tubi to nyon ba ko na yentie obi ti ona obekai me ba ko se we get education na SCM nyom no kai bi kwasi mama re bisa ba ko se get so kana ache ba o do ka ser ba ko ya me ka de serafua me ano ye frɛ ye won se Sarah nti ne wo I say Yambram bin to say Sarah school ni bia me hu na o me Sarah also I know my goal. You Sarah just me botai I know my goal. Sarah fwa ye wo Ghana ya shepo say ye bedi nim se meyi was e won pempwa nim dinti yerini nkugwarada Serafwe yambota yenti nim dinti yerini semeyi wasi wampempwa nim dinti yerini inkugwarada na fe yewo ada we've broken the myth nyom no mama we measure that prepare fully so the myth surrounding science and maths yes we've broken that myth and we want unti emaiwa bebre no ye ka jon say won ko na ye that opportunity no and unti ye hu say emaiwa bebre kon dress wo be maths na STM na ye kono nti ye mo ye programs ahoro wo ye projects nti obia wo ye niam ahoro bebre Dr. Quiz ya wanya ne ba bi kwese ono mene no ko refi krono na obi kan say Dr. Quiz obeye MC DC sabre wa hai no se na ono ne ebo kopa papa no mene no ko nti ye ko
Nyame bɛkyerɛ so I say school bi wɔ hɔnom baabi a school ne na fe asuo ya old and new asuo ya nyinaa wo de call class no osuo tɔ sa na ntimi nko school mo friend ntimi nko school nti ɛno sɛ ɛba sa ne ya appeal ne ya de akɔ mpanyimfo anim nti ɛno sɛ yɛte sɛ wɔbɛsiesie kwan no ma wɔde bridge bi bɛto nsu no so ma wɔ na fɛ tɔ de bi ntimi kɔ adɔso guano so market days no edu so na my wani nyina guguano so onko school nti afi ye work ye no 1 year sa workshops ne ade no fe won ani je nti obi wo de na ade so ya no beto wa no ko afi ye hu se mo friend bebre ba school ya wonidi ye hu so okom ye fomu kom nti na won pe school no ko nti eno no ye ne other organizations team up na yo be workshop ni bia na yam proposal ne ade na e di bi kwai eno na ma school feeding e buy ne ma ni I started on pilot programs eno na ma school feeding buy no na fe ye hu se bia obi menstruation ne ade no so na ha wo nti eno so na me ne vida yeboa former said no ye MP or no ye wo group ye no ye fawe nti eno so na mo FM wo ayi Obodan nti ye ne fawe fo enso ekoye adwuma no so ama nkrofo aba no aba be train mo friend bi na efe ye no nti bebe wo ho say what to biribi ma won a ye hu say incentives ahoro aye de be ma won e betimi amwa ku school ni ama wo mo de ama wo ye hwe ne sei obi afre aba homa ne so ba cha odi ne ba bi afre fi ba cha odi ne ba bi afre fi say lines no eni mo ayen ye try say ye be frɛ adofo bi no mo no akasa wo ba so ye nya wo mo na adofo kra frɛ say frɛ pese obo aba so ye nya ye be pobre nya ye fa dwom ba ko ntwam baby ana ye di incentives ma ba ne ade ye dwom ba ko twam ye be say abeto aso 97.1 FM is rocking. We are blazing. Okuma Radio 97.1. Mita ho brasi baba me prana dumada baby you iswe bisu bio wa people bidi don yimi amedi echir enfi me wana mi de wadura hui mesena ko bia me and bidi searcher mo ko nyina no patambiri Okuma Radio. So ni ma fa mo ya boa o mai Ghana ani ya ma na ya te na ko nja na ma fa ita ho brasi baba me brana do mara pe benye yiswe bisu bio wa people bidi don yimi amedi achi efi me ho na me di wa dura hui besna po ye mi and bidi searcher ma ko nyina la fata mbere ina yiganya na china na di mo hinonje midingani ambrabo wan ya po mabaso ni mapa mo ya po o mai Ghana ani ya po baba me bra people and this searcher ma kwanya na beto Sabre so hwe acherebre na abono du apa minute no eye du nwotwe 18 minutes after 10 CK man oso nipa ewu a opro ne techerema de empro anapai ona oboa ye ma me se media hobrase Nyakopon nyamisro bebo me bra ene me ma me de ahobrase ene ojo ene nyamisro ba bia ode abeduru nie enye sika dan ma na cheso nipa di ye na wo hwe wa ho ode wo hwe impact niema wa ye nkrofo bra bomu no nyina eye nhira ma akomatoyem ana no pai CK man eka ho asem se me de ahobrase
ebo me bra ena ma me de abo anapa ye quick line so ne papa yi edi kita ho mama wona afofo no ebi ye mema no mu esi so adwuma mu ne na ba ko aba aya ten waso so be ka no opani anapa yi oti enka ye mo achi ya Aleshi pacho ye mo achi opani ya Aleshi yo dada na mo wudi anso e be se ma me be ka wa wono no wafuni bi a fa pa ne so obeti a ko yeah Jonas Pafari pa tonka ya me de mason komunimu afedie mayi kwasi nche masom ofani afari anopa ye mo achi bio ya anopa ajafari ye frewa enya ne bone so ne yie mu ene se unua bia eye teacher kokko a mo amtwa ne short se ko ena ne yedina betina ha onye bone bio na brabo a wabo na niema waya mafoforo enwoma mu na daje ne bre na ho odin ne nim die ne sika ene ne tetie ene ye hunu se ayehweso die nti wo se de ne ba ne hoahoa no na mabu no a omoso ehwe no mutie no ahunu se yefiri baako ya komienu nti wunu yen ene na no pe wo be pia kuma radio yi so ye bo na baso se ne se efata nti ye frɛ wa na ne se nti ede na wo so beka ede afa wunu eba hu ama mansa nyina atie Biblia bia no ye okroponia wachade na wabo alichemu bra abua tichafo aishachefo wabua schoolfo titu meaywa wowo haw o ngabra bum wadi wonko di womba bwa tisunso obwa mpanyin mu fra nyara na mode mbo awabo abrabo mu fra hwe ene ebusu mu de anye sabi na America bi America de ana adeji wo boy ente unia bia na sane ewusi kan ye nyina ye ni agina brabo ho ayenhwe so de ene oye role model kese ene ye man of lifetime achiever award kire se ni bri nyina na daje ne nkwa na nyina no na oye ye biara no eye nia eso abanfa so enti wa kuma mu no na onim so ni obetimi aba beduru ba bia waduru yi abufra o dachi obotoka runzo nama na ubisa tai ene hunu ya mabo edu bribi emu se odi manim ni hu so yo chechefo no na enye me wonwa efiane ma no ye no na nu se obedu akiri nsua yi owu ni oyare enti na enyo nwanwa se watimi apem so ebeduru se no abo afoforo na one nam no na owosu bi a na obeka se esu we de menyanka me osasu ni bi enye fi ene fache ene me yamu ya no ani ni sua mehu I see anano pai wakasa na wabon tofa ase beja akwa mu akono ebrinti ye besere se minute ba akumu no ka bibi wo wakoma so anka bribia unya ka be kan de bia kire wunu abai na enhye ni kwan ka bibi kire no wotie o maswe odom ahodin ene yegodu uhuma wafiase a onwe no na onfa nnom oni mitifu nyina anapa bisafari wabɔ ne tofa amai yɛbɛda ase me sɛ onua na obibi obɛka kyerɛ wa ten wa so na no so wɔ nkra bi a onfa ma wa ha mena bisafari tie o kwamra media program na me no no eno na mebedu ha yo nti siesie wo ho wo wie dictionary ne ya pa wo baba betwon me kopa wo baba besia nan
Ebese be do match no awie. Ori ye account dictionary, chi dictionary. Wow. Wow. Ono so oye translator. Yeah, the neighbor pa. Ma ko catch no kura. Oye translator. Oh yeah. Na mom na adwuma no nwie ye. Yo. Ye hwenim. Mr. Ferry. Papa. Send ye unu ye ka no or say ene baby a aboni jana no bagina nchen. E de baby aboni jana ni nua gina nchen. Or say ofiri ha wadwuma bi a wo ye obo so kire kwa ho adwiri ye. Nti ebetwa ben kura na abehwe bia na mmoa bi hia na yeso betimi e de ho adom akopɛ mmoa no bi aba na nya kama na nya ntem na twi dictionary de em say ye novel tipa nti bomodin aboaboa ho enche na so betena akonwa so na ye hoahoa na ye hoahoa na so ye be celebrate why Oyam kamo on kan so ho minia Mr. Ferry ye mami yonku nua yonku brebo ene ono so oka na ano so project awe ne ka actually ye be shida atena asene aka no so ho asem enti ye na ye duru ba bi a na ma wo incentive say dia ye ma mo fra na mo e de na ma ba wa no say ye rekwa ma ba wa no on to say school atade ena bag ye hu say bag hu hia won yi ena fe pen ne pencil ya school materials nyina na ye de ma won na fe du ba bi ne ye kire won ne nti a ye kire won say bribia ni ho a wudi si wani so ya se wo be ya wuri ntimi nye nti obi mu ne ho abonfia na onyina ho so yobia wonya that nimdie ne say me yobia ni oberima timi e bia no metimi aye bi nti afi ye kire won say bi ye di bribia wo say ye gender roles ana say ye say ye obia de ye oberima de bribia obi e betimi aye no betimi aye nti modern bo wo betimi wo modern bo betimi ama wadunia wo pese odubia ti ye kire ko na fe ye kire won bi o say say menstruation ni ade no enya de a eye bibia nti ye kasa kire won ye on personal hygiene nti anu ye course ya me hu say no bo nti no through that girls education ye the proposal akwa nti ma wo be ye school shape school health organization nti school bia what introduce school shape e wo school bia na no me ye den school shape for you say bibia ye health related in every school district bia na was shape coordinator ho no ko hwesa na no nti afa nutrition bibia yo ni nyina ye interventions ni bi na ye ma wo ye guidance and counseling who is a guidance and counseling so ehu hia nti na wo guidance and counseling officers this year kwa school shape guidance and counseling and a girls education ni nyina yeko nti yedu bribia efa counseling hun na guidance and counseling officer na ye ni efa health hun na school health coordinator aye nti bribia ni nyina sa ni pay team up school health yenya school health ye won ye won shape and efa guidance and counseling nti siere kwa school shape guidance and counseling and girls education coordinator yen nyina na yeko nti se yeko na se dokode ne related to health na mo piana ma no ne ye counseling no school counselor no wo ho ye efe ne yeko afim house to house ye share parents no so nti be ma parents na ne hia won no so aka kire edu ba bi ehun se mo friend bi so long distance award the best school no kwan no ware baby a wafa ba na nye nti eno no USAID for my bra on bicycle yo call communities in ebia ye hwe se bia adoso circuit ebia ne akoma be 10 bicycles na ebia ye call anamenwa ase circuit na ebia ye call okre ye kwa ha nyina ne ya de akoma won se ne be ya wo be ku school na mai na nnu akiri ye hu se mofra no ba wo so ne papa eji bicycle no ne papa eji ti anu de amu aye bebre efe na ye do wonko woni bo na etesi wo mu untimu ade so no bi so mu a wo se maji efe e wo ma ye do wonko excursion obi kirem say fan word nom ni ade ye be ba ho ne ye ko enu nyina ye be ba ho maybe sa ho asem enti eno no uye no emfie do sen eye security no girls education and man emerita 2009 uye ya professor retire you na me coordinator for girls education wo district for the district you obi kirem say na
I say when you politics, when you politics. And when you home baby. Oh, me the politics a day. Nemum. What the milk or same just say F cube, bra F cube by a free compulsory university basic education. A bio no. What training Sabina more circuit. Inti circuit officers here kwa by no my documents here by yanko school soon. Na yanko chere. Inti ye kwe. Na wo PTA meeting or demonstration JSS. Sabina ye JSS. Inti ye kwe. Na and the wabra wogusu ye discussions na abranti bi wo krom. No sorry say abanse school ye compulsory. Obi antu ahwe. Bribia ye free wo school. Enti ohun ni enti a esese wo kese bi a oyin fa wo metu ya desk and I say on to book and onye bribisa. Enti am so na me so there bi. Document na ye kura ni na say what say education ye free ya ni free na eye ne kire say aban notua teacher foka aban notua otire ni teacher fo enti se yake say ye free ya eja na say na no owofo no so wo bribi esese wo ye na wo de ese wo ye ne say wo hwe say wo ba bedidi wo beto atade ama wo ba wo beto homa ama wo ba now they are school. Abanso one day obey womb. If you walk say free na compulsory na. Chere say, wo yo yarefu, where the demo? Who need demo? So ubetimi akọ school kwa. Ko. Wan share dan kese say ana say ngoma ye kurani. Na brantin say wo se wontu ya desk. Nti e no ompene. Nti o jeniska. Iti eye wo hwa na me pori me say ye wie nti ye gya ho na ye kwai. Mo come ba bi. Nti ye me office na ye osofo no so osofo ye director. E na man ba ko so ono ye boss ni bi. Nti boss no buy no. Boss no buy. Also call also call Flash House. Na okwe no. Na we discuss issue bi. Na onimobi no kosra no ho na fa na so na ne bae no no work say obi wo akwapem no for her o sabotage government no na director no from Mr. Akoro wo fie bri no say oh den no say one office ya no say den asem ti wo kwa na o so kura document list bi no de kire no so o ka pe no so oh say wure ne ho ni asem nye ni so obetimi aye bribi etisa enti ene de minye ni nti we de maka ya te na sabre Dr. Christina Mwakunu ama ono ye in charge of education that Rawlings revolution time no enti ye ho no bai obai na me call director ho na director nenereka sesa o sa sembi director se bribi was assembly says me put it my vanya assembly or be say Marco PTA meeting will baby and I send them so you may call demonstration medal no say you sana boss on the catcher man no one can be na me kwai afi na me ye programs into my program na wie enu no ye yes ye call line so no bia begina so o ya che na ya ten waso bia mu mati meja be pa cho te me ka no pa ye bo wa che Edo Tulenia. Abacho emoniansa na ebese unu agba na ebese obete ene na ne dika onpo mu today. Na me adome ho ye pa. Yo. Ene unu agba wa ha bonimra ne ebese obeka wa. Oh, edi aba. Edi kan kwa mi chiano. Kama dasa me ma tinu ne. Na me ba bi an dika. That be training college. After the line, I think training college put from my first station, Chibi. Because Chibi, no, not Sabre, no, so we college, or not so try the war. Incidentally, now it's almost the same area. That I just saw, Miss An, one when you back home. Honorable Kweku. Hey, Baba. This is a very big pass of it is those Baba. Kweku.
That's it. Dada to our cover so. Oh yeah, so distant and yeah, hey, Sabin has a branch of fire bar now. Here's the groom. So, Sabin, a minute 9 years, pretty close. But as teachers, I them to be by Independence Day, I call marching and I say, I could meet you there. Afraid my Baba tried to work. It is there. We have a work on. Hey, the honor double father, I had to be a father, every year, power. Now, I've known her for a long time. We'll be a company domain has one. Now, only pardon. In fact, Obeko of which you cry or said, very much, and baby, I come of them very much. Now, okay, since then I'm in a car, and then I'm not over my mother to rob our Martin. The Minia Aquawa. No, Minia very much. Never say I follow what they go. Namia Dumobia, who you? No more, I say. Your latte, oh, yo. And Dada, Waka such as my only free chebi. Na akwapin for makopie ochimamu o ba wonti a o ba ya ono se science hey na say na dey what you for na talk abu na one na tie no mo ye teacher for mo come akin mo fa ha mo wura ha waka se wona adwuma esitie e dey na wo akoma so a na wanya no be pese obeka kire na mansanye hunu se oso wani oso mo bo kam bi kire no oh milia nya be kan say aye o se bia me wo obu ni die kase pa de mano na me tie na subai ene nia woni dono adia enye so ma bebre in fact yes share with you that ba kwa ni dono sabe na me bra me kwa pini na me ntena kwa pemda o kan kwa pemda na jeze say the o si connect kwa pemda o ba me ni de no kra. But and yet, I know they are just a small thing. But the way she led her life, and the time I wish she had her, think of whom they need Jenny soon and any Jenny. It was a could see or the coin. They can't say, when I say, send your tenor. Or yes, because we have no reason to be of a Cubiano. You told no be sign piano, who is also my parents and said, I'm a pen after me. And then I think Canada, okay, a good job of him, Macaba. I'm the matter that may share, number who not chair. I can't better make a chair. Dada, I don't pay your bed. Say, papa, say, near Obre, she said, here. Now, you can't say, when you're abandoned, and maybe I may die. Now, my can who has them. I'm a man for who say, Bequini Fatana, ne Fatana Kono, Internopay, Yera, Anthony Jampo, Kane, Abine, Cratchy Penny, Ewa Quapimonov, Sarabada, Hayina, Bumuno, Papa, mother of the district, only Kitamu, now ye Jumadin, na and then Nipen Sui, when was a hunu. Ese ne kwapem fo nya radio kakrakati sei na ne nua bansa betena ha na ebo nua ba so ente Mr. Jampo anopai meso mo fa ne me papa preko no no anopai onso ye da ase papa ye da ase onso kind pa oh o say ai chronics chebi na mo chebi you hey your friend say this it me botiche ni my match pass chronics what of it this import of it. Hey, discipline. Teacher na machi. Hey, this import of it. Maybe you say teacher for get am match. Ko so kind. Enti na ya ba bedru guest child hona na o rap up ho. Enti na se nkoda no koye maths no mo ne science mo show mo kran mo mo call manima. Ti say who say edu baby no na who share yen second cycle so say na ma
bebre e wo school yeah na eso aba why science and maths ni te emfa so bebre e ba so afi kura training college say ma government so what intervention be by I am say we lower grade na ema emayewa no eko training college no but edu baby no say na okay niema bebre be frame mu ma niema say hey why can you buy it I'm marking from O level to enti ene no ye hwe adwuma wo ya obi say ohene ba ya mpomos thank you forever Auntie Koko for your support in my life. Wish all mothers are like you. I'm forever grateful and can't stop saying thank you. Really, I really appreciate what you did for me in my process. No ye omana ba ko se fa no ohene ba ya wampoma na odi we eba ya odi da wase ya kenka bia adida most great woman. To be or see you are blessed mama and offer maswa so God bless you mom and nipa and one more can was no more that was here and I could say to be a Lillian so I'm watching I want the Oshibi and Crawford and so I can't and nipa or say Margaret Boafwa Kubila also watching with you and also Oshe send yesi near my F internal and on a pay can be the actual was so if I do a feeding to her teacher Koko no Salinana J Bia or say she's an epitome of love and sacrifice. I thank you for all the sacrifice you've done for me over the years. Your guidance to ensure I become a better woman. The Lord bless you. May He continue to strengthen you to do more for our town and country. I love you so much, mommy. And yes, Sally Nana Ajebia and Odiwe and so that was it. And ye kwa humane so ye ni asori so anesa na humane so ye kono aya hwe se umai ba ko obehunu voice na around me ga Baja mi to wanka empo me today modi o empo me today Baja boko o ma me na ti he ka bibi na we se obekan wa Baja mam de first time you didn't know a PTC demonstration. After me, GHS, no, and I'm teaching about perimeter, my military education about the system. Satina, my beautiful daughter. Ente wa ba uma me eni titeni so ote oni pe wa people na ni ase ente ede na ama me uhia ne he na senior na uka ka mu asem kakra kire me ye so me ade pan but na ye ma nko na family plan was the following year me 1-2 before I send a message that I was at home na teacher about but I said, Mammy, education about the session. It's education office for them. That was the first time this year, and that was the turning point of my life after now. When mama share no, dear na betimi akafa mama hobra ko share no koma mu di ye na mo 2 ye ka kire e na dear na free mo aba. E say we dear ni an we hunu. But some share no mechanism of me send the back coupe like me who different like more than a daughter for into like me school local school the provisions na mama at the moment like me now we in the home for some time into but you cannot actually labra then what kind of the provisions even in Kadia and Michelle with people was from her. It was beyond care. In mechanism. Even after secondary school, it was through her. And now, like, she just finds ways where there is no way, just for you to push forward. Satina, say, we are the Eduma. Actually, me a professional nurse. Wow. Can be picture of mommy. Can she not send me a Aquanya bar or person can be at it? Catch any answers go for line at Jipa.
Mom, but the American say, Yamion Shao, normal and Quatintia of Hodin, na Sanka, and your one. Okay, be a meaning baby, and what they say. But you, Yamia power, and then to me, like my yet somebody, I'm forever grateful. Yamakan, I'm sure not to phone generations after generations. Satina, Anapai, one was he. Anapai, Oma made that was a pan. I tell no, my so what on so back catch. Mama, Oba Satina, your beautiful daughter. Yes, in Biaka, we say, oh, dear, my Samso. Yo, many shall be sharing Bobby. So, Oran Kaurum, obey a ra. No nyame adom na ni da so nyina anso abam se so ya Mrs. Obri eboa wow ne first set no owo twins sabre na also ye ne no Cape Coast University into your friend wa America se say na bo no anyin sen am se nya hwe nti owo school ho owo tu ni we no Mama, when she was adjudged the best nurse. Wow. For Begro Hospital. Wow. In 2017 also. Wow. About Frano. Oh, yeah, then I was telling you, say young girls education programs here. Na almost why athlete. Once it's that time no National Day Games. Ewo wa. Enti me wa na ne headmaster by. No say when your problem be I had hurt ni binya sap cases na wutin be catch nti ebi wa na me wo philanthropist be na obi bia minim na ma ba pills empower chew me situation ni na hu mobo why nti your by no sabo frey when you aggregate 7 na ne results kura wonko jeye nti masate do anem so bi no yes or no now I'm say sports say for sports master no yes and obey donation kakra na won akwa kutu ya no akwaje ne result nti wo kwaje result and by nti na ka se na ebe obeko school na no mai nti ye ground on wa na mo arrangement wo na chi nti wo be nti e hwa na me call Dr. Crystal na manfo circuit wo me ehemase but na manfi na enya kura school won pe tambia wonyina jira bonten what on tat o e be anti sensitization my ya my breath it me go who Dr. Chris let me say doctor pacho me situation ni and I feel me who so na me social welfare phone so Josephine ni nua nti me go who won na me catch on say this is my situation. To Dr. Chris here no say abofra no so fi man fe na me say you no so okay ye nhwe nti ye hwe school ani hu so say ofa Ganas as ne first choice Ganas ye ne first choice na say da bi ye be yi na ba kwapem safa akwapem no fa nti me ne Dr. Chris ye arrangement ni nyina na doctor ye ko hu no wo yi ne ba okwapem nti doctor ne say wo betua ne school fees na anybody na ada you know say anya hwe ne aka no so metimi agina no nti e hwa na yekohu headmaster na Dr. Christy koye no tuatua ne yeso wotua nyina na ne enso ada issues na aka no me so me fato me ho so na mo de ne shame na me ye say obi atest me ha mo anunsi nti obesin oko school mo no buy me say Satina woni ne ma me buy no se no kwasem ni kunu woye won papa na efantini na papa na wu papa no wo vegetable sorry wo kubefu ni mefu na wo fase agi so on fama wo kura mo ba wotwe papa ne sika ma wo 500 enya 5000 o ana 500 sika those sabre no nti oba wakotena menwase so okoye dokono na menwase dokono na okoye wo ho no na enkoyi nti ohwi mu abia ni ho a obetimi di abo abofra no na meso se woni mu abia de boa na meso ni ametimi aya amanini nti me fiase hu nkrofo na me kototo ne makakra de ma no
na ne na man ne mattress na osan man ne trunk nti ye boya no ne na man ne trunk na obi nso man mattress ne ye boya no na me koto obi chain school uniform obi bring me 100 cedis so on fan to me koto check to manfi ne call baby na ade na ya yoro ho ba kokora wo mu ne sa abofra ne bai no me ne no call manfi na yakɔ school uniform ato nti yakɔ me de minim sɛ yɛ na abusuafo na America sɛ me ba ya asɛm ni o no bi mu America obi comment abofra no ɔyɛ me busuani wonya wɔn asɛm a wɔn kan kyiro bia ne maame ɔkɔ na so no afiem sɛ mpakyɛ wɔnya no nti na menam pɛ no kora nti wo de menka na abofra no te wɔ no sɛ ma yɛnkɔ nti me ne abofra no sɔre fi hɔ ne yɛkɔ. That was the first time. Second one, you call baby. What's no find the be our support to needy children. You're quite. Or back say, what can say parents in into 20 citizens. Ne mammy and Tiabi. I say you say, oh, be a mammy or will be a Munya, never need po. Shabo fruit in a way, may need sabo frase. Where made in a station and town tat you or that. Noruku school wapeja or cruneni. Shamofra waha. Niade enunti ne ba nti mo de obi a mo nya ayenko am ko nti afa mi fi ase frefrem krofo amenim wo biaba Dr. Safo oboa me papa wo tetekwashi social welfare Josephine ni ya na me no nyina afa latest ayi kura ba Dr. Mr. Noy ono ne last person yes ono ne last person abofra be share no ono so boa me na hwa abofra me ka chense worinka wuram na wo be ya wura ampa wanka wuram so wa ya wura man obi si misa say Akrofi Alexander okay no beba ono ne de ne say Akrofi ne ma me na one ne na neti na ne na no wote ayi Kofi won fin ayi Okuapman Junction wo be incomplete the house bi na wote na abofra nso ko school sa oni ni nuanom na edin pa je woman no so BC ni grades ni by no watcha 7 yeah onya bibia am say jama dempo is it English ana bibi pen onya bi na take for afa no also obema no computer science and electrical engineering course kase pa na form na obenya no abrem abofra ni obi ode ne beko Kumasi Tech yeah oni obi bi obey den wako ti me kwhwe ba bi ote no na enye easy nti ehwa na minim young man bi nti me frefre wo na chese wo fi ase e ma me oyi bia me no ya ma me na mse na me ba district assembly sabre na Dr. Ayuma anti nya bibi kakra na fe mankasa metimi nti obo ma no bi kese mema mpaboa no bi de ba mpaboa abreme no bi nti me konkran na me koto school uniform ay trousers khaki trousers me ko kantamanto me ko hwe khaki trousers na me ko hwe shirt ene ada nema ka ho na fe me ma no so bi a obi ayi bi wo ho a we see mama the bag we see mama is entie parking ni nyina na msa Akrofi school no beko pa na ya chief na adamfo bi nti offer me friend no ono ma me 1 million ena me wo baby ono so Dr. Noya obi amonto mabo no we do krumai tete circuit supervisor tete nso ma me 1 million no fufu ma na me say hey school no wakọ awie ti mo ani je nti ohwa na me friend no so mra na manya bibi kakra na me so onye no fa nko no nkotua registration ni ade no okwa no koye no na fe na dompia here na won so wo ayi NGO bi won so me contact won so ma me bibi kakra nti ofi ase do koye no yes obekwa akohwe ezo ko high baby tin kakra na nsu menya kakra nti bu ana misala bibi kakra na me de aka man kakra Akrofi
ebo modern ko oguwie tech. Yes, oh, he. Akrofi no sorty. Last year me buy no so Pokuase. No so ne vortic for. Juma. Yeah, try see benya yen sanka no na baako yeah yen sanka no baako bi wokona a ono so no se ba bia woduru nde no wadaroba na ade duru ho enti ye bebo mu nkomo na ye kan mu se opese ode o text message eno WhatsApp ba 0551667755 0551667755 enei ye bia telephone so utimi frɛ na waka won se mo se ene krofo frɛ wachiri afedo obetimi afrɛ na won so abeka won sem baako mienu. We say a friend Akosu Aduchumwa. I was hi, my name is Lois Aduchumwa Queen. Mama Koko is the mother for all. I remember she was the one who got me admission at PC demonstration KG. I remember she always gives me stationery for school every term. May God bless her with long life and good health. I love you so much, Mama Koko. No, Oba Akosu Aduchumwa Lois Aduchumwa, our friend Queen. And I say, oh, Buana, Papa, Emma, no, because Nana Oben Spencer, Mama is a great woman. Those times we were kids, she will conduct an examination for us. So I'm afraid now you're so here at the Mawamu. Kise do kwapon, ese, and pay also or share a Jumadi. Nana ya nyakwa ajaman, so also, no can say, what one then, also or share, Omina, and Yaji, Kobe Bruce. As also or share and another pay. Umayina share one who found it her na ye boa bas. Mama ente yamra ente sanko de nyina waboa wo mu waya dwuma ya Dr. Chris na no bi ka kire me se mribi na nkom sisi ne wa ho brase wadi nim ene se ne omode bot na konya DC kra anko de be ma wo. Oh ebedru anim. Oti Assembly woman and Yemen in our friend, but now, peso. Now, I don't want to see a Caro can say, peso, Benny, with the first granada to take. And just maybe on me as there be my mere fat DC man as me pamcho, me down say. Now, come to me, you. Oh, just be a new wound to me, Nanso. Sunny, I'm a permanent million, me perfection in everything. And now, better baby, no one can I say a good name is better than riches. This slogan I made in a money. And I made him say a rose by any other name will smell sweet. That is all. Call it by any other name. Be it red, pink, whatever. It will smell the same. Wow. Enti yenshe ni say why you may na wadaroma umaye say me say what I can go see anum no. So bebre. Kofi correct to so ahin. Kofi anan say me biological edi kofi anan. Anan panini de hwan. Fepra ona me ne no wo ho no. Americano. Na chiriba. Opes so what you be odi opes opero bi a wo frefre no. Okay. And akresi na ba kofi the kofi echi no kofi korechi kwa na mene no won kra no yo awo unu abefa ma me akotina kan na fa ne brain na yeso afi ne bi ye ne agina no enti mama wo hwe wa bra bomu nyina broni bekas are you fulfilled wo koma toyem wani je na wa me woni wo ye ho oh yo if say men hwehwe bebere men fa anya hwe bize ni amiti ya manije me hundi kodi ya mehwehwe bio ye hwe ni say enne wo hwe ne education ne ma asia ye na ye kɔ yanim ye gina ho ana ye kɔ achi ya kɔ yan achi emom just anka ye be kɔ yan anim na emom suban no ene ye nipa na wori adwuma no a problem no was so pajam kakra ni am pesa me kan say nka education ye record ye fancy second those days computer no ni ma na bi ni ho ne ade no na nipa na eye adwuma ne mprempren no eno ne asem no akomato ye mu ni ho na that's order me mfi you sania ye adwuma ne fire no oh sania ye adwuma fire ebisa me nka che benkum ya na me kasa abre no mo fra yare kora me di wo me no na me do won ko hospital me tia ebu ani e komampo do wa kora ye nyaka amna mfom
circuit work is ebu amenam dimirika baby acha ho fama ni ho na no bi kwa kyerem se ba akoko na papa bi e okuro ma se okonfo kese bi na na okuru ti ase da ye ko ye Roman drive okuru ti ase yo obi online so ye ne awie opani wadaroma no party en kai mo wachi opani kese ni jemuso tia etiefu nyina ena me maami ya matene ne ono umu ni di ko ba so ya friend Mama Rose Auntie Rose oko mitia ofa na wonte mena wa hu ni ba ko enye me we la so ma mi tie mo friend mi tie kakra mi o so pese anyabotre opani nyabotre me ma me pese o pese obe hunu ni na mama hwan ya kujo Oko kujo ave baso komonim godfather di ba ku di kujo me di atumitrim oba godfather kujo na no pai o se ne oye bia no ne bre nhihye no eye very tight na adwuma ntina so ne maame antikoko ko de obeja no oye bia na ono so waba beka ene kujo o maame na edina betna ha onye boni bi sanse na brabo boye na adwuma pa waye adwuma so a wabo no ene no command radio obra kwantuo yedina betna so kana brabo mu nsem na emabu a wakura pem ene ekropon no enfamu aba na onu se efi baabi ne adu baabi ntano pai ne oso ni wo maame ho no emo de aboa kwantuo natu na mo natu wada roma kabini entie mechanics antikoko or so much to share with us because well abrabum yawo well abrabum de well senna e was nipa afa school so na wodon abrabo ebe antikoko on man ko training college ni SS no mi training college en ko eden anya de me no so kuju well ni fi ebi ni na college ndo kwa binya bi kakra binya lawan kakra bi me fi na wodi akọ university na be dia be so ku bi odi akọ it was complete rejection now so it be doing no obo akọ bi akọ no nti mankwa ahia bi antikoko de the kind or your secretary supervisor or your education officer can also include the material bobo criteria say but working a captain of your current class maybe no longer what's that called a question from DHS that time with your school fees when your school fees nanny on NGOs being added no brown with your own school fees bakupa ne kai pam I'm a young boy Alexander Kofi Tankwa Cowboy no kutuka my day student or a science student or a day student have life not in life greno bubu na Alex or this man owie okwama we transfer one azigo ko frame say kudu bra na asembo oni enka wansam that time so nana oyi dompia hene ekwapim dompia hene na what ne community foundation ekwapim community foundation I want to ma support kakaka ekwapim for man want to community mo say kudu results abofra na asem no banko nana na ebinya moya you get to miracle now and now results no abofra we onya moya hello network na moye unfortunately kujoko ande koko papa and then penny say ha wabaso kwajo tiaga oko kwajo say odawasi ansada na anye wa na ne toto ne sem ohunu ba bi odi na kire na sikaje ko na okaya beka akrofi Alexander Deni ade na kire se yesi onwuma pa ebedi wachi enti nei se wote ha na yebo abaso na ye celebrate wa na ye hoahoa na osefata onwuma pa waye no na edi wachi methodist for nyumbi obetua wo ka senie wajuma yete enti anopai ante koko jumadie yegina Agwa FM ajumakuo empani ene etiefo nyina na mu bo abaso ye de ye kan se o ye lifetime achiever onkwa na nyinara ne odo abrabo boye ye gitum se eso ani na ese ne fata jumadie Acro Farms na aso ya sene de bre Acro Farms nkokọ papa de opebi ni nkosua papa adia
na no adan kosua bi ekodi na sɛ som de nnuro bi amankokɔ na konkosua nim debi akro fam den de ye mom nnuro papa a e refrain nuane no mu di a ye kosua no mu adwuma saa na akoye na odi a wanya hoɔden sɛ fata 1 egg a day beboa akro fam kosua obo mu ye yellow kama ɛno twemu a oba eye shoe fabric ene okwapema ati asemde ukokuma sene ne potem ho na yɛ ye leather debi you have defined all the odd you the leather factory akwapem leather factory ene ne yede kɔ eye akropon enti ene oba ha shoe fabric shoe papa prosifo hye zuna yo for de omo hye ne yɛ de kɔbɔ life ne yɛ de akɔ safety contractor for ene ade construction eno eye shoe fabric ene Ghana friend is mantam region ni nyina ba ha eno twemu a Africa bibrem ha de West Africa fo yi ofa ha ne Tanzania fo aba Kenya fo aba we fo aba ene akropon ene ekukuru akwapem de akɔkyere wiase nyina sɛ momre na kanea bi apie ewo akwapem mu a na eye shoe fabric ene nei na da Roma waso yasene ensi hɔ a ɔse pure persona by Nana pure persona ema sradie semuna ne ema onipadua kwa no ode dware ode siesie ho asemuna no ema wedie nani da ho na semuna no on se sradie no enso aboso na awia no kra toso a na ete jojo na ahode nura nipadua no honam ne hia ne nyina sradie no ani semuna ne ho adwuma kama ti ne ema edi siesie ho de ema ne mema kwada ne pani de eye pure persona by Nana ene ne agya tum ufa ba bia was a pure persona by Nana Adaroma ne oyɛ saa pure persona na ɛboa yɛn ɛmɛ ni padua ni nkeka wa nyinaa etwa ɛne stretch mark nyinaa bɛkɔ na wo de asrasra no ɛka ma sochi nome ɛno ɛne ɛna baako yɛ frɛ no Elise Ayao Ventures ɔmo no ɛyɛ factory foforo bakra yɛn hyɛ mo ɛbɔ sɛ ɛnkyɛ toilet roll any wipe ne ade nyinaa ne de ayi ode say fried rice no ne de serve ayi ase ne de sifie ne nyinaa ene ye de bi ba ha na akosua crate ene kwamo so enche kra na Eliza Yao eno so apagya ne ho na ebeboa yenko China yenko Togo yenko Nigeria ye akwapim ha ya be kakra bibia ye hia no ye gye empaboa na ye gye kokɔ na ye gye wipe na ye gye crate bibia ewo eye akwapim empotam ha eno so eba enye eno nko ene me no ka say Indigo Textiles ene omaja to mo se ma me wie pɛ ye ma ne ntoma ye hwɛ oba pani na ne ntoma wafura ne se na duku ni ada bi se ma ne bi na eno so no na foforo oba na wasan fura eno so kama eno so e ma ne bi na e begina o de say Indigo Textiles anamu na ye de eno so amma no na ye de adanase na ye ma me so atimi ene atimi agye se bo ba ne sefata Godfather Saba homa yeso kujo Yo, bafo, emezela ile to kakra. Kwajo la na moye bontofa ne so enti kama me ho asem si na ye so so. Yo, na me kan no okono ayiri papa waboya ekuapo foma a me anso nkan bi a ne sempa ene na afutu ene ni matapi bi oye ma me ma metimi akosuku abudi sandre na me kan bi ye se ni ke teacher me fa so na so no bo amke no because one ko to college na one ko nya support ka kan fu avanko ni ma e bi den na abrabo na wachi aso because me form no ka na me ska bi na mdakoto na me media ko university nti ne nkranche ne kasapa na akwanchire na aboya na ma bi tamu na tena medical kan ale ka tena ni je motia ale zankwa ni mrekwa line to fees so okofa no ofi be bi kwa mobro wakura our Nibama Community Foundation, one more support to the university, and then we are while paying the markets or Ghana. This is what the Wabuya capital from Yakasi, yes, online, won't have a betting the Ukrainian my union. You can open Michigan and waiting plans to our more real Bagasi or Bay 50 years. I don't pay what can you na when you're quenya, wa kumamu. Edias da diasem na pese wo ka kire nfiri wakuma ka bibi kire nfiri wakuma ogo na bo bunchira na ntubi nya ko mra wa ka sabu wa bere na ibi kuma ba hata wo ya sukra uyiri papa o ye good mother you have not been a good mother not only for your children but
everybody that came across your line, including myself. I'm a testimony to that. When I go so, and I want to create a commission because maybe my feeling them. Yeah, you need to be to tell or no or support you up to date. And then on the Macarabi and made us yabo for that. When I go to the any abill and the able pipe here. Now I want them to let it be you when you need the old Kushi in Grand. When you go on the count, now to be at the Biao, Akumundiano, Abamamo. But that's it. Arapa yenua kwajo asedu odai Donald friend Godfather Deputy PRO at the Ghana Education Service National enye enchenchen kra hwene mami hunu ne pewa brantie mu na o hye ni nkran na obua no ne onamua akopie Ghana nyina ne onsom akropon anase kwapem ko Ghana nyinara ene one deputy kasamafo kasa kasamafo abedi akire edema Ghana Education Service ne mami ye mami ko oka ho bi teacher kokko Miss Margaret Rose tete mami retired education and ope wa boy amede in the party say abrewo ye sorry so anisa na be say same back me no bi near dia sorry mama enti wo hwe akropon krom ha akwapem ha titiro akropon a ufiri awotena osan brom ayin brom aboasa chekrotia ne krono mabu ne ye ni su ne ban oba na hwe a wo de tomo de no kan ne na etisen Mukwase uni mpire nkurumu akorade aha nya mani jebi emodu asema ka emodu mama edentia fisa mehwe ne yeye a ekoso ne mrante wa ne maba wa ne yeye a ne mani bi wo a enya anije na ne mani bi wo a emfata kuro no mbiri bi atwam ne yakese Ekropon baby o do say Citadel of Education. Mama nyabotre na nkrofo gina spese om no kasa. Bacha odi ni baby afrefi. Bacha ya frame nana ya anya akwa ajeman. Me frefi akra. Nana mama etio. Mama ye ma se. Na edi o de frame ya anya akwa. Ya anya akwa. Na ya me pesa me kan say. Time minyi no menya maami odobia na America kra me ba na kwan mu no wa kire me odo ama me refi mpo se minyi no menya maami do na ne make unfortunately maami yenya kwa jimai mama umane ba ko watie unkra wase akresi ni yire yo watie ofrin kra na ene odi atie si ha wentime nyina so network ni mo also betimi afre 0551667755 0551667755 na ono so enu adi nkita ho enti ofra edo beto so na wanya kwan ne mama akasa network ya moame enti ayikwasi mama hwe phone so bia baso a enti na oka akropon semtetie ne ye sabre kese akropon ye Citadel of Education ofa se yakọ baabi ne ekosi a wonya kese mefi akropon na asem nyina asi mama obi asa baso bacho odi ne baabi afrefi Pacho ya frame Sally Pacho me frefi Accra Sally mama etio Pacho kakra mpese me kache mama ne se Onyankopon nhyira ne bebre for her sacrifice for myself and then the family. Nyame nhyira no onkoso endom ne nkwatenten a ahoden wum. Isa ne se ne nyuma bebre ati nyina no onya adejew de mame Sally yenko ha yenko hwehwe adwuma wo ha yenfa tokru yim yenye se eno ene de me ababedu impempeng so a ene medu enu ntimeda na si bebre nyame nhyira no Sally mama se ono so da wase prama Yesu Kristo sa akwatafo ne yare no aseda ho hia nkwamsa se ne nkro na aka no omo he enti mama se ono so na ye mo awani aso no da so betimi afre 0551667755 oko Facebook a obe mama wasese no fe kama onso wadarama odini ba bia afrefi me wa friend me akosi obu ana fema me tio yo usita pehine ne ko o tio
ko ye da wase ne nunyam ade ahye abusuan nyame nhyira wo be na wa ye de yenti ne nka Oh, Mama, yes, you're a hubby. Oh. And I was what? Now I am a sister. Sister, I miss what? Sister, I miss what? I see the day. And I was what? And said I was the day. And I was sitting there. I'm say I are hosem I nije sem and I don't are hosem she e be say fanyo ba ko fomanza Sabro Hebrena about Dubaku apamity do nine obi so afre yenko so obache odi ba bia afrefi. Hello chairman. Madaru ma odi ba bia afrefi. Yo aja kwa mtela ni akwa na junction. Aja kwa meto kache manenko. Oh boss ya ho aja ya sani ntiam kuma ya na ya shira de kaze. Ana pay mayambo abaso na ma mi nimni de but dance yam ko fudi nensama wo kan che se wabesunga na mai wabesu akwafa mai wasumo fo bia se ni ba ni nua ni bibia nti asam kaka me kan se arade nshano na omane kwantintin na hodin suku na ompansu omangana ni akwafa mansa nyamisha chama nsu nyamisha okumande mu amadia nka ya hwira de ampa because opanyin mami ya wodi ni ba sama wo kan nka nyama mpa na banka ni nyama pa wo mami ni nka yem bibiri ya nti sama waka anya anase nsampa adima pa obeye ma Ghana manka yenti ye kan se nyamisha kuma na on kan si chama ho adima bia wo yibo nyensera wa nyamisha mpa ye da se anopai aja kwa mitela no so efre ye no ye mami ye mami kesi etena so saa ekosisi onwune ebejo enti yeguso ye fa kona ye ba bebisa ne nsem ba komenu bia ye de be sori so na ye ka akropon se na mabun obi abaso bacho unso within the baby afrefi bacho good morning ya de na within baby afrefi e na ya ebo am ko sebeduko na na ona pa yetio mama mi nimu no so said ya amanfo fedin bi ho agas mama nya ko bon hira onye kwa o ma nje na kwa na se da wotuma sum Ghana ma ya ko Ghana ma nyina won kan na ona pa wo so ye da wase na mama e ka akropon wo hwe entete ne omanya akoduru ya mama enti se na wo kan no se de hwe ne die ne modie na ebobira kra enam chen kra ho pacho you if say kan no obi ya oba abofra bia ni wa wuntimi ntie no se bribi ni a wutimi kɔne maame hɔ kra na wɔde na akɔka mprempren so de wo yɛ dan akɔka bi ba asɛm abofra no kra to ni oba na ade obɛyɛ o ne ni obɛyɛ no nti bia mpɛsɛ obɛyɛ sa ayi ni bio mesa metu aba kra mfa bi mo bi da men kai da kra maka kasa bi enye akyerɛ abofra bi ana obi baba me call line so bi afoforo asaba so ubacho odi ni ba bi afrefi me pacho dana ya nya kwa masan ba bi me line ka se asekonofo aso kasa enti atoma ya ka ni se nyame hira ni bebre no ma ni kwantenten na ne dana kuma so nyina yenye ma no asawe free enchen akọ edana ti bebre masem anu no arabai wase da se gina so wase ka bibia aso ka bibia wase ya nya akwa mama ya de mo se mo fra no hotere omo huyo ya yo ma won huye na we business man da so wo fie wo business urade kan ho no adwuma nkoso why pacho yo be da se
Yanya kwa ya mama se wabebe yaye enti em say friend ye de besi ha na mama wrap up na ya kotoa ye nyuma so atimi akotoa ne nyuma so mama na ye ka se se ne mesiko nei wo hwe osan bro mu ba na akọ ho a kse na kan hotel sa no san bro mu empota moti mo phrase mprempren de just obi nko bi ba asem obi anso nim se nani abue nanso nyansa won fa ne fa ako na obi ani abue obi ani munyansa nti sa wo hu dokode na wo ya yanga no ha ye hu dokode na wo beka wo kan so enya na no mun de na sabre no so de wo hu dokode na wo kan onipa ne timi hu na wasakra nti mbrembre de ayese yenya awo no wanya ne awoye nanso ya no so eresai ne ma bibre Mama, oko ade ansori, we Presbyterian. Me Presbyterian. We can say the ball pre kuna yin say bisa akra. Oko Christ. Oko Christ. E ball su ho. Mpacho you. Yeah, na me kwa sorry so for kwa fo. Won say kroma, obia wo kroma de e ball su ho Christ. No kware. No kware. Enti mo breso no. Na ohene be nana owo ho ana mu do dwura wo be kai mo preso no na. Ya beto nana kwa mfuru, beto nana kwa kuchu mu dwura. Beto nana kwa mfuru dwura. Na me kese o bae na me na mfunu sisi karo dia ye kwa no. Sabre no so edu odwura ne ade a wo ma school fu no ye kọ ne ye kọhwe. Na e ba so ya wo bisa emu asem wo kire ye mu niema ne ne atinyi na na fe mi hu nana adoda nkwanso won kra sabe na yen ani afinti na me ka se na ye education committee ya na ye committee wo ni fi ho ne ade no education committee na ka me de ba be free ba bia na de mofra ne ko you know fa we ni fan world enu nyina ye girls education na STM so na do mo ko STM ye ko ba bia Satellite Park Children's Park na eno no mo ye ne sei enu na edu so ye national program na ebedu so a district bia mama obi free ma me fa no na wadaro ma din ba bia free Pacho feme usia akropon yo mama etie me pese me dana se papa mami boa wa boa me ne namfo ne machiba ye mo frank to no start yen share wo program bia na Japanese food na wo organize it of STME. It's about science and then math. Audience man to say yema kwanga no the enko. Yema kwambia do hani eko kwa so do ayeko nifa. No the enko around the nation. Ne ka se sa adwumadi o mayendi ehuru science and math nu enne ama me say me wie me masters a me wesan second one. Nti eda na se. Ye ka se beda na se de entumi na na se wieda. Waboa papa yeme nkoma ekiba so kotek onu se wi ni masters me namfo nia wan kokra no na enye ni first degree nti ya kasi nya min shiam pa no nkoso enye ne kese o me damasi anapa ya so ye beda wase me se ye for friend nru ha ensi ha na ye monitor na ekotwa ne aka no eso enti ye hwe ni say o say hi, my name is Anaka. Call, as we all call her, is our senior sister, but she plays a role as a mother to everyone. She is a good person and doesn't discriminate. She always treats everyone as her own. May God bless you and keep you. Call. We say Ayiko to your big sister, Unia Anaka. Now the test I say P in your can also say Wosisu P, Wosisu stamp. Oye ena prekupe uyunya enena na onyenyi yimu udi ubia ya udie ente uyunya so yom se na enti Yakopon ena ode da wase no di nhyirawo na koswa etnase se ne wote hoya ahoden ene enkwane asumdwe ena osfredema enti na chese woden kola ni free akọ Children's Park na do mo kọ Fan World eno memene da Fan World ndi yakọ memene da SCM ni the national program ana mo kọ mia enti dey bia this year ye betima kọ bia Cape Coast ye ko takrade ba bia ye timi ko na ye national program ti se be dusia schools ni nyina ye handpick my wa no ebi na ye don akọ
edu baby na yesi de merima ne beka ho say ne you say girls no say no won aye Oma ba mu pa say yeah objective ni yenya enti afa yes standing to the boys say me an ye paja won na merima no so ka be ha eno na abrant wonya chance a won so wo baby no ko say je mu ni ade na mama na wo de nkoda ne ko ayi fan world then na she onkra ma yesa eno nyina ye part of the program ye pese ya expose one Concran National Theatre kushia nkranfo kushia other schools ya won akwa na akukuduro na ba no say na wo ye de na akona wo ka USAID for the sponsor program no nti ya wo ma yenska nti say ye be kwa even community sensitization nyina no wo ma yenska nti ti say no wo be kwa wo parents ye de letter koma parents no ya ko bi sanse ye de mo frɛ ko nti school no na ebe hand pick mo fra na maye na ye de won akɔ nti eno no ebedu so bia STM ye say national nti bia school buses obi a okapman be maye bus na ebia benkum so amaye buses na mo do mo kɔ mo kwa na mo ahwe mo ko sia other schools won so sa no wo ya ne abeti ye kokɔ ba bia ye timi sa mo wayade na akropon empotema no writers ni bebre free ya owura krofi yi owusu ubeto wom me beto owura krofi na because say na sabre wo practice school no be fa mo kɔ no fa yen kɔ no yo owusu krantin ubeto no teacher yi je npa cho yi onu kra say ne ba nso kra e ota ho onu ya me classmate ne ba no kwasi krantin me ne ko practice school owo ho be mo ama ya me nsaka no na oni ne dijuma na ye misa se na kane no mu wo ekuo bi na hwe enwoma sua entitiye mo kasa no sanse ye so akuapem kasa no ereko mo kasa na ekɔ kra kasa enen ne de tro abrofo betena kroma de tro ya asantefo be de be ya asante bible ni ade Dr. Raf no mo broni okatwi ti se onu kra kan ena mo kasa na ekɔ enti kan de na mo ye a yenye na ne ye se betimi aya o se kan na ne ye kase ne wo twi readers bebre wo system no ma na ye kenkan ye kuskusi ya ye kenkan ena wo ba fie nso a ewo ho na ne kru na isa ye framan kru ye kenkan ye wo yi akwapem twi ye ka mama kasa Brando misinia yo na school mu nyina yesua twi ye ho so hwe ne ade nyina me na me examiner wo twi mu fi O level ade BC BC SHS nyina ni nyina na ye market asese mama ene wo hwe ade na betime ama kwapem twi na pagya sanse kwapem twi no ne fapem asantefo betena besua betwi O level no kra na ye ya kwapem twi nkunya na ye de kire bible kroma bebre ga na bebre kwapem twi enu nkunya na ye de kire ne kasa yi ko ye be ne den eti se am se esi efiase wo yin school no na me won kra na American ayibi ankra here nso ya se won kire nkra ne titiru no one day I want to person say nkra kasa no so reyira nti won so won fiase mfi ti me je se yenso ye di fiase fi yen ha ebebo ayen mama teacher fo no na prembe teacher fo no bebre nka twi wonti mi nka yen twi no mama misa say examiner na wakoye languages na ekwapem twi da wakoma so aya na wutie ekwapem kasa se enkwada na kasa anase asai bisa mentwa wase bisa bre na me ante ba ko oho ye ne wo kasa otie kasa bia obeka wo se wo ka twi sese wo kasa wo se wo ka twi sese wo ko ka bi se won wo ka ompe nti obe correct o emprempren so de eni ho bisa abofra no kra bra wo retie no ono no wo de na wo kan kro mfa anye hwe Tiam say yes asifi ye fi asifi school no na te say na wo kan ti say I say ahwe egoro no mu ne ade ye drama ne mu ne ma ibe ma
ebebu a ebetimi apeja kasa na ba ebi ni sɛ amoaku sɔre yɛ twi dictionary oye na kwapem twi mu maka kyerɛ no maka kyerɛ no no se ɛnu nti no wantimi ama na nka so ɔkyena memre nka no nim sɛ mɛba ɔkyena nka ɔno bɛba enti mama wohwɛ ne ne wokɔ ahomegyie mu na hoɔden wɔ hɔ na wo pɛsɛ ye frɛ sɛ bɛboa wɔ kwan bi so twi akenkan na no adana bibi nia no wa frɛ no akorɛte na wa sɛ ɛsɛ ehuma sɛ osabarima egoribi na no wo de ba ko ba ayi sɛ na me kese ye wo ya kan odromerima odromerima osaberima osa wo osaberima endin na no wo pɛsɛ ye fra obetimi aboa yin no this me wo honku todia ya de Nyankopɔn ase enti e behwe na me bo ewura bi din anti edi Lydia no ono no ne nan kakra o hwe ase wo gotem wanyin na wanya wo ye wo se ne nan no prowe kafra wo ko hye pop anye ne but owo akiri ha ya kofi koto brija no mu fo no ono no so ye language teacher pa ebetua ben ya na ya kese ye nkwanso han no ne yen editor yebetua ben ni ahwe mo ebetimi aboa ye kase ya na ye papa ento kisi ro na ti dwumade ya no na no ade na wohwe otia no na o my story kakraka na emo de ye ene ma me so dua bi pi so amemu api anopai wotua be o ne ye papa no ye gya no na ye na ye dwumade on ne chief executive producer ono no metine stress so a me ye dwuma no aba be pi ha na o senior no practice school Maja, okay, yes, microphone. Land of corn and wine, and all is rich. No, David. What about my career? Chuben, microphone, mami. Chu microphone, mami. Aha. Kakra me kan say me nua bia me wo fie na me tie program na me so ewrai on sesai. Na da me be shia wa ha no me kan say na ekropon ti. Yo. Em say nsem no bi wo ha na me kan na pepe be so. Obesi so. Say na oye obi aba wo street im. Say na ye nya mofra na mum ye de kasapa ye mo abofra ye de kasapa me say waka asem colonize fefe. Me tie ni nwuma wadi bebre eka koma o say me manumonu yo. Ni amesre man ye nkwantintin nkwantintin ahoden wom dachi obetumi akoso ara akoso aboa mabun se yekesi yedi mabun na chia anya ye pebe atena ye ntumi enye ne mabebre na ebi wo ha na se ye yi ngani na yekoso medanase bedokoma so ase migere se adwumadi asese tumi kwa akiri obi a wo fie bia watie na atwetwa mu ne watie nne na ka wo koma no mfa ho nsie ne awaye ne bra na beka na mafo nso ntie asamba ko tumi sesan nipa bebre enam so ne tumi di asesan kurowi enam so ne tumi di asesan akuapem na Ghana man nyina nti obiara pahini bia wo ya abofra po na wa ye bribi soronko wo gye di se eka koma asese ni party na suahu bi fima mayante wonka oba okoma a obekira wudin na nwahwehwe wachikwan na ne asese wo ye ma no waye medamasi da pa also ye beda wase say ye nyina no na ye referee say message ba be gu YouTube, been so on YouTube, Facebook, and YouTube. We also friend Otesco Baby. I say, God bless you, mommy. I'm from Akropon 39 Step Sport. Mommy, may God continue to bless you more. May every area Otesco Baby. And I'll do it so far. YouTube. And tell bro today, your man, I don't form. Some say, and they are the puppy abo kwapimamu. Na no de means when ya kohwe ba queen de say ayi nya de bi nya ya hwehwe amna pa na queen na nyanyamu de mi parki baby bia aye de chenti wo ho a na aye kama ntana pai wa kan nyina se ne Akropon na ene ye hwe ne ye drama group ahodo na oye kire ne ade koso
Senior. What's the senior? What's the senior? What's the senior? Enti senior aba wa betcha de nuabia na waja no kwan kama. Enti enei yaka ama asise ye maame woye a lifetime achiever ama dem no kasei Indigo Fabric, Indigo Textiles ama ne no se mo fa ma no na ompam no mfra se ne wo fra fefefe no ye obapani na no nyam wo mu no sa pepepe enenei wono so ahyehye se enye no enti ebe hwe ne ya ne sa pepepe enti anopai mina Mejino Kuman Radio, Jumayfo, and Pennyfo, a tearfo, and no copy man, yet tearfo in an emu, a boy about to say, Yandy, you whom say near Wayano, what's enough at say, dear Buddy and friend say, you are a lifetime achiever at the mouth, so you ma Wayano, what's said now for to say, Sion, na a coswa at nas internal pay, baby, a different near the ABC, and as a die at the mouth. E would do this. And you may pay na pay na me mama. Say me why you know who me jo ma beto when I free the land of corn and one boy here mo kai mo mo me. Edgar Stiles you bring no boy. Mo se me ho kan. Yeah, demonstration for yenjo ma kwini obi we yenjo ma yeto ne na me why you know who mun ti. Kan me ho na ka be me do. Okore mo YouTube we se me ho ma me a. Mom honya na me mo mano. There's a there's a land when born no. There's a land. We shall meet on the beautiful shore. We shall meet on the Oh, we shall meet by and by. We shall meet on the beautiful shore. We shall meet by and by. We shall meet in the beautiful shore. Mon connect ko fie ni mo no free ho. Mon connect ni mo free ho. And bon, wa connect. Mon connect ma mon connect na ye mo na ye ma me se enu hia. No mo ene ye nua bia Makuma pa ba ko si ewu kafra. Ono mene na enti sana ene akoye charity sa unim o do nim no kafra ye bodwumi sisi na ye de afamu mo nya na ye nye mo na ye mo ma no ye ma me Margaret Rose tete ena no pay educationist panipa na wafamu na medin tete ye won kran tete ne panyin na tete na chiba ne tete ti say dede ene koko yo enti na so wo fra me tete into me bia metie enti off the record off record Margaret Rose tete ena no pay ye ne no edi enkita ho enti aba yango There's a land that is fairer than day, and by faith we can see it afar. For the Father waits over the way to prepare us a dwelling place there in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful shore the melodious songs of the blessed, and our spirits shall sorrow no more. Not a sigh for the blessings of rest in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful
beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. All right, so we shall meet. Alright, so this was you may hear and your boy, yeah, we shall meet. We shall meet on that beautiful shore. And I pay Saka, yeah, boy. Mama, I pay and you want any. Yo, Mara, sister, a Christoni. Oh, and said Tibiano, who sorry, a wonder, so you said, when you are quite in a hole. So, Mamma, when you ram me a woo. The sister then, you're quite X-ray. Why? Say no gas winning us, it was a chest infection. Not knowing some friendly woo. Kafra. And Yenya ba Magdalena Kosia opening YJ, Dodona friendly sister, 28 years old girl. None other and ofri mu amabusia and Kaiji ye celebrate my me wa so ni hu ka na hwene ho aka entene yenya bia no na ya ma medi ho awe ho abusia di wan Kofi Kore mama nyina hye de mama ya mam hye sito buo ene me ma me abrewa tete mo nyina ya mama nyina hye den se ne ekono enye mpene saa enso abane saa enti 11th and 14th efri eye enne na wotwe no yegina mu den won potam ha kropon akoda yi so oya kwada de oya baba so na so ehun se we premier ni a wabon so ne bra na dibuo ne se na ho brasie odonipa enti Ghana man nyina atwi abakropon na ya ba bebua akra na chi kra osan broom ena ye no house number W90 akropon telesan ho a telesan fi no ho ena enfotam ho na ye no enti afichichiri benche nya amumra na meboan na yenua ba Magdalene akosua Obenewa J aka sister to the friend sister 28 years old girl and then akobane sa yempa sa so abane sa enti adofo mejamie na yenhwe ne enkra na chi kra mabusua yakọ ema abusua eba ene adofo nyina yakọ enti mompani na momesu bi man na momeboan na ne mentimi enko kama enti mama sorry so anesa enti yedase ene yebegina anamu near the ye abibi amount obeni obe abibi ni ready na ye the amount sa achedie Indigo Textiles wo ya abo afo ne ba akoma hwe ese dwumadi edie no ebekọ kama omne nei omadaroma omde sa achedie sonkun aba se ye fama na ya na wapompam na onso aja wahye nene wodidi mu a na waka se Indigo Textiles adaroma na ene yaba na ebutu East Legon na yede entuma papapa ne wode kɔ yi a eyie ne wode kɔ aponto ase eyie obi di na woda de kɔ eyie aya ware wedding na eno se eyie ene yede ma na yede abo so na nim se brese mu no abofo ba beka ho na achede akosoro nti we eketo abibro nse talking odaroma somsa na efa ema we krado na efa ema enti Akropon Kapim on Kuma Radio 97.1. Onipa ibi asa eye meyi wayo nye wa eji Onipa ibi asa eye 97.1 FM is rocking. We are blazing. Onipa bibi eni nye wa ebi amano emra sam tumia ana ye de mi krono aka menyawa aka ye de mi koe sister Sarah e wo sa yo be wa yo nye wa e yo
pa solo so nipa ya dia wo say ye ma me sayeyi can say mama yes sorry sui na osaka wa chedie wadaroma bia na wo nipa ba ku mienu bia nso beda o mase san say yes ente so nko anante bia na wo kwa ba nyana nipa bi so boa na akeka teacher Quest Dr. Quest na no ka mu oboa wo nema bebre mu bia na wo adofo bia beda o mase o ma abusua wo nanfo no wadaroma aseda na ene ma nipa ewia tena ye de bia na wo nipa bia beda o mase etie o yo menso me de asedare ma Mrs. Senti now your PTC vice principal bribie na no san your house mistress or say de na hu mi jem teacher ma me da se bebre woni a wo de me bedui Sarah na Mr. Auntie Lydia Mrs. Ansa Auntie Rosemond Aduyobo Madam Fopa Lawyer Benin Pepra Professor Kofi Ajekum Kofi me classmate obroni na kasa yo Kofi me da munyina ase nkuranhye onuado me classmate 69 platform for penning me da munyina ase Any ana pay yes muni aba kosi oko ana pay that say ai ana pay say ya no ma me no mutifie me na ma da munyina se wate da mase ni onuado munko so saa yo ana pay say ye be that say yo ene yenya nkra se OJ fabric ono so pamade o se entuma na osaka no ye free hapa yen fa amra ne fama no so pam de achew na aya onso nto kwa kutese OJ fashion o se OJ fashion MC bia Kofi Bear range ba o se famra na onwudwa style fefe a open na watimi efrent no pay ye mame Rose Margaret Rose Tete ena na pay enya na di kita ho no me di Kofi Anso ba for Kwesi AJ Korea Jiman Brinsiamo ono ye producer Kwesi William Edmonds eboae ba ko dey say Kwame Adi ena the boy Sisia no be room ameboa Sisia no be room ena DJ Dozy ena DJ Zigibi Salman change na boy me di Kofi Anso ba for me sorry na mama kwan ama yura the boy abeto aso say sinu wanti me kan bi ma ya mamu tia ya jimi odishi anopai mama ya asidan komao Dr. Poku Benson asidan komao Michael Asarbedi akwa asidan komao nana kuna ma Ben yese mi hwan ni maja hwan anopai ye maame editina so anopai ya dasi bebre eni mpanifo amokro manya Mr. Mani eye Red Ram munya ye damase enti asori so anisa 97.1 FM is rocking. We are blazing.